Son Afonso Iré. Excluído da vida familiar, Salvador iba embedarse na taberna. Algúns homes vomitaban palabras amargas e comida ao mesmo tempo. E, entretidos con tapas e piadas, observaban as horas pasaren, groseiros e fraternos. Tarde da noite, Salvador saía con eles abrasados para nao caíren, cantarolando canções catalanas, castellanas, valencianas, asturianas, deste forno que constituía a España, cuxas canções variaban tanto cuanto a paisaxe. Semellante canto, bébado e profano, molestaba os viciños que os expulsaban das portas aos gritos, recomendándolles que fosen praguexar en outra freguesía. E que, de facto, era a casa do viciño que, por súa vez, devolvíaos de onde habían vindo. Libre da resaca, Salvador despedíase, levando como lembranza certo gosto amargo na boca que só eliminaba ao beber a auga límpida do primeiro córrego. Aquelas augas transparentes que descían a montaña lambendo os cascallos e o seu rostro crispado. Como coñeceu Salvador avó? Chegou ele a Galicia a pé? Ou veo no lombo dun burro? Ou preferiu o tren á carroza? Xan sorría. A curiosidade de Madruga garantíalle que o neto habería de se facer presente na hora da súa morte, aínda que fose só por conta das súas interminables historias cuxo desfecho xan alteraba ao presentir Madruga prestes a adiviñarlle o fin. Atento ao avó, Madruga descascaba o gallo seco como canivete, pendente das mentiras e das contradicións que poboaban o relato do avó, capaces, por tanto, de desequilibrar a historia, sen perceber Ceferino de lonxe a observalos. Ás veces, Madruga chamaba a atención de Xan que, por súa vez, censuráballe o atrevemento, até finalmente admitir diante do neto o equívoco introducido de fato na historia de forma a quase arruinala. E, peor aínda, pondo en cuestao seu papel de narrador, o que lle tería decretado o fin. A cada briga, Xan propúñalle a reconciliación, de modo tanxente. Onde mesmo eu tiña ficado, Madruga aceitaba que o avó prosiguise. Ceferino, porén, só o impacto das risadas do fillo, aproximouse irado. Coidado, pai, non se ceda nas confesións. Xan calouse, sen ánimo de continuar na presenza de Ceferino. Ceferino chegou ben no final da historia. Non é verdade que por hoxe terminamos, dixe Xan ao neto. Madruga percebeu o pai ansioso por lle esconder un episodio do que, evidentemente, se avergoñaba. Igual vergoña atinguindo Urcesina que, ás veces, a entrada de Madruga na sala suspendía prontamente seus susurros. O que fez o avó mai para sentir tanta vergoña? Preguntoulle de repente. Axitada, Urcesina tampaba e destampaba as panelas, averiguando se o fillo había arruinado a comida. Despois cerrou os ollos como se lle dese 5 minutos para desaparecer da súa presencia. E se pos en posición de quen apuraba o ouvido para os ruídos, ata tranquilizarse como a porta batida con forza, confirmando a fuga de Madruga da cociña. No campo, axudando ao pai, co arado, Madruga aproveitouse do seu esgotamento. Por que o avó esconde a súa mellor historia? Quen a prohibiu de contala? Que segredo é ese? Ceferino sentouse na pedra, librábase do sudor do rostro con o lenço. Súas maus pendían abertas, calosas, non se lle vían as liñas do destino na palma das maus.
Non sexa tal curioso meniño, na vida a xente ten que se controlar. Senão nunca chega a oír o final da historia e dirixiuse para a esquina da veiga por onde se alargaba a sombra dun carballo. Entre os pertencentes agrupados había unha garrafa de bagaceira que viña sempre do outro lado do miño presente dos amigos portugueses. Enfiou os labios no gargalo e regalouse con rápidos goles, sen lle ofrecer ao fillo. Contrasido, Madruga nada dise. Mais tarde, xa no outeiro dos lobos, por onde levara as vacas, deu razón ao pai. Había abusado do direito de cobrar historias que non lle pertencían. No monte, distante da casa, o gado vencía os espiños dos toxos salpicados de amarelo para chegar á erva. Ali, como en ningún outro lugar, Madruga ficaba na expectativa de que algún enredo de Xan no futuro preenchese a lacuna que sentía crecer nele a cada día. Por outro lado, tiña certeza de que o avó, a despeito da promesa de calarse, a calquera momento escorregaría na gordura das propias palabras, relatándolle o que constituía, afinal, o seu misterio. Só en Sobreira, Salvador percebeu que errara de camiño, e iso grazas a Xusto, apresado en lle afirmar que Carballedo, en cuxo encalzo viña, ficaba a 15 kilómetros dali. Por ora, isto aquí aínda é Sobreira, onde estamos afundados e onde iremos todos morrer, dice Xusto, en ton sombrío. A noticia de que o soldador tudo fixera para esquivarse de Sobreira indignounos a todos. Se levaren en consideración a autoridade dos seus servizos. Non perdonaban ao forasteiro a desconsideración de xulgar os inferiores aos moradores de Carballedo, en xeral orgullosos e falsamente cordiais, cando Sobreira moito tiña a exhibir, comenzando pola casa de Don Miguel, a única da comarca, a ostentar na fachada, ben á vista, notável escudo nobiliario, cuxo rexistro histórico, aliás, encontrábase nos anais da Biblioteca da Universidade de Santiago. Xan manifestou desexo de coñecer o extraño que desafiara Sobreira, e que mal pondo os pés alí, semeara tumulto e a discordia. Mas non precisou buscalo porque, da porta da taberna, viu Salvador aproximarse, pasando por ele sen mo cumprimentar ou tirar a boina. Foi directo ao balcón, após percorrer con o ollar as caras sonolentas naquela hora da tarde. Con voz rouca e consumida, ele pediu o viño. Razón de non lle ouviren o acento e detectarlle a orixen. E ao extraño, de forma algunha, ocorreu desculparse polos trastornos causados. O taberneiro encheulle o copo até a borda, como o intuito de obrigalo a tremer cando levase o viño aos labios. E, no instante mesmo en que o forasteiro inclinouse para bebelo, o taberneiro en represalia falou: "O viño desta taberna de Sobreira é o mellor de toda a comarca, e ninguén nos probará o contrario." Insensible ás emocións provocadas, Salvador sorbeu algunhas gotas, reténdoas na bochecha inflada. Logo, porén, cuspiu o líquido no chan, lanzando dura mirada ao taberneiro. "Se este viño é o mellor de todos, entón se bebe vinagre nas outras aldeas", dise, desdeñoso. A reacción foi desproporcional aos feitos, e isto porque o taberneiro, nun único salto, pulou o balcón, exhibindo a axilidade da que non o sospeitaban capaz. Logo, disposto a enfrentalo con os puños cerrados, en cuanto quería, aos gritos, expulsalo da taberna. Esta actitude briosa conquistando adeptos, até a solidariedade dos indiferentes e dos que bebían desde cedo. Xan sentíose agradablemente atraído polo petulante forasteiro,
como a cara recortada de rugas e vincos precoces, fustigada polo sol e o vento, como detalle de manter un bigode claro de fíos ralos que só se apreciaba de moito perto. Un momento, dise Xan, xustando a expulsán. Vamos a ver se o extraño sabe o que dis. Tomou do copo abandonado sobre o balcón e pós seus labios no exacto lugar onde Salvador encostara os seus, para probar o viño. Quis en todo imitalo, para non se diser no futuro que Sobreira, referente ao episodio, axira con injustiza. Ao tomar o primeiro gole, Xan franxiu a cara e enseguida cuspiu o viño no asoallo da taberna. É preciso recoñecer que o estranxeiro é paciente e educado. Este viño envergoña a nosa terra. De que tonel maldito foi ele tirado? Dirixiuse furioso ao asustado taberneiro. Contando agora como o apoio de Xan, Salvador viuse cercado de atencións. Preguntabanlle o nome, a procedencia e por que, vindo de tan lonxe, escollera precisamente a Galiza, unha rexión na extremidade da España, ao noroeste de Madrid, esquecida polos castellanos, polos vascos e os outros povos, todos responsáveis pola formación de un país disperso, con inúmeras linguas, o que lles dificultaba sobremaneira a mutua comprensión. As respostas de Salvador, alén de evasivas, trasían á baila nomes dos que xamais ouviran falar. A pesar do forasteiro atendelos até con un sentido didático, notouse a súa visível preocupación con o animal atado á árbore perto da porta da entrada, cuxa sombra protexía os que ficaban no batente vendo as persoas pasaren. Chámase Pegaso, e é o amigo da miña alma. Ele indicou o burro, que lle retribuíu a atención con ollar agradecido, indiferente, porén, aos demais. Pegaso é bon nome, menos mal que non ten asas e non pode voar, a pesar do nome. Está condenado á terra como nós, dise Xan, xioso de demostrar coñecimentos. Fes unha pausa. E onde vai dormir logo que anoiteza? No chan, sob a protección das estrelas. Quen precisa de teto nunha noite de verán? Invexou a arrogancia do forasteiro, que desdeñaba as obras erguidas como as maos e o enxeño dos homes. Contudo, ofreceulle a casa. Tiña unha cama ás ordens. Salvador agradecío, non podía aceitar. Xamais se separaba do animal. Non debía el sentirse rexeitado só porque o dono mellorara de vida, aínda que por unha noite. Neste caso, hospedo os dous no curral, xunto aos outros animais, prepárolle unha cama de feno limpo. Durante 3 días, Salvador cuidou das panelas de Sobreira, instalado en frente ao cruceiro. Só descansaba para conversar con Xan até tarde da noite. No cuarto día, comezou as súas despedidas, admitindo, porén, estar deixando en Sobreira, confundida no inicio con Carballedo, un verdadeiro amigo. O primeiro que teño desde que abandonei a miña aldea, perto de Santa Fe. Até hoxe non sentí falta da miña terra nin de ninguén. Cando o corazón protesta contra este tipo de vida, eu o abafo con o casaco. A pesar desas providencias, sofro a ausencia da Trasmontana, o vento que nos chega dos Pirineos. El nos viña con un cheiro de esterco, de floresta e de maresía, por conta das aguas do Mediterráneo. Mas, após haber deixado a Cataluña, nunca máis voltei a un só lugarexo onde teña estado de visita. Xan acompañouno por algúns kilómetros. Afeiçoárase ao forasteiro. Sentía separarse dele agora, e, antes de velo afastarse en dirección aos montes, ofreceulle unha garrafa de coñaque. Non me quero despedir para sempre. Quen sabe o amigo decide voltar un día, alén de encontrar aquí un compañeiro, terá un teto comida quente, e aínda panelas vellas, que a nosa fome e as chamas do fogón logo irán estragar.
Un ano depois, Salvador entrou por Sobreira adentro. Non se lle vía na cara áspera sinal dunha nostalxía que houvese trasido de volta. Ao contrario, ia cruzando o camiño de visível mau humor, arrastrando consigo Pégaso pola corda. O animal, no entanto, estaba adornado como en día de festa. Limpo, sedoso, inúmeras fitas coloridas envolvíanlle o pescozo, dando así un realce a crina, e flores silvestres descían das orellas até o lombo, antes enlazando os obxetos asentados na sela, especialmente a bigorna. En cuanto movíase até a taberna, Salvador non cesaba de acariciar a cabeza do burro, con unha ternura que non aplicaba no humano. Na porta da taberna, debaixo da mesma árbore, aliviou Pégase do peso da bagaxe. Sentouse no degrau da porta, indiferente aos curiosos que lle falaban das panelas. Ali ficou esperando que a noticia de súa chegada alcanzase a casa de Xan. Alguns minutos despois, Xan veio abrazalo. Salvador furtouse do brazo, agarrándose ao animal. Só voltei porque lle fiquei debendo o fin da historia do navegante Elcano. Lémbrase que ele embarcou en Cádiz? Pois daí ocorreu o seguinte: no terceiro día de viaxe, por conta de ventos e ondas favoráveis, ele chegou a Lisboa. Mal chegando lá, Elcano enlouqueceu con as vielas da cidade, sobre todo coa mouraría, con súas mulleres a porta e a roupa dependurada nas xanelas. Como consecuencia de inexplicável emoción, ele se pôs tanto a beber que na hora de embarcar confundiuse de barco. En vez de tomar o seu, que o levaría ao Canadá, meteuse nun que o deixou no Brasil. En este país ficou algún tempo, inmerso no máis rigoroso espanto, e porque o que vía superaba a súa imaginación, xulgou prudente desta vez non beber unha só gota de álcool. Ali, a realidade xa embebedaba, ele percebeu. Así permaneceu sobrio o tempo todo, embora con a sensación de estar bebendo o día inteiro, até que voltou a Cataluña. Na ida, porén, a Vic, ele detevese en Santa Fe para a pernoite farta refeición. E, segundo entón contaban os vellos que o coñeceran, este Elcano moito falou daquelas terras americanas extrañas e incomprensíveis. E isto porque aquele país, poboado de escravos, silvícolas e brancos rústicos, tiña un emperador de barbas longas, brancas, que se presentaba sempre con traxes tan elegantes que Elcano xulgou haberse equivocado unha outra vez. Só que non había bebido. Acaso sería entón pola febre que o asaltara en definitivo? Pois non lle parecía posible que o Brasil tivese un emperador a axir como se estivese na Europa. Non é que o viu pasar na carruaxe con ar de tal forma solene e aristocrático que até os negros de natureza crédula desviaran o rostro a súa pasaxe na descrenza do que vían. Estaban certos de que aquilo ser unha asombración. En cuanto aos portugueses, eses mesmos portugueses que se encontran do outro lado do Miño, de ollos eternamente expostos na España, o ian aplaudindo das rúas. A primeira vista, Elcano mal distinguía os portugueses dos brasileiros brancos, xa ali nacidos. E isto porque eses brasileiros imitaban en tudo eses cortesáns, constantemente entregues a unha corrupción sen fin. Eles se parecían aos nosos castellanos, que a séculos nos dominan, dándose até ao desplante de prohibirnos o uso da nosa lingua. Xan o viu con paciencia, só interrompendo por momentos para leválo ao interior da taberna. Ambos merecían mollar a garganta con un bon viño. Non se preocupe con Pégaso, aquí en Sobreira ele está ben. Nada lle vai pasar, dise Xan. Fixeran varios brindes en silencio, niñún como outros proclamados en voz alta. Acaso vocês poden ensinar o galego nas escolas? Eu, por exemplo, falo o castellano. Mas de que me serve se teño a lingua catalán no corazón? Esta lingua eu aprendín con leite materno, só por iso eles me queren condenar. Así como a vocês, quen sabe, se non fose ese maldito castellano, nos entenderíamos todos. Pelo que sei, segundo Elcano contou, o Brasil consegue falar unha só lingua, a pesar do seu tamaño. Aí está un fenómeno de nos causar invexa. Só por esta circunstancia vale irnos de visita a este país, mas sabe que ao final aconteceu ao navegante Elcano, ou mellor, ao mariñeiro, pois que nunca pasou deste posto, cando regresou a España, e que nos veio ver coa cara esfolada pelo sol ardente dos trópicos e pelo cheiro da malesía. Na taberna a conversa entre eles non tiña fin. A medida que Salvador falaballe de Elcano, de Urraca e demais protagonistas, Xan aprendía a ouvir, contrario aos seus hábitos, e sempre que chegaba a súa vez de falar, Xan referíase aos episodios históricos da Galicia, dando preferencia, porén, aquelas lendas que voaban sobre os tellados galegos como anxos protectores, de asas abertas, prontas a confirmar os soños daquele povo.
Tarde da noite foran eles expulsos da taberna, encharcados de viña e de historias. Con pasos cambaleantes seguiran para casa, onde Salvador dormía no curral. Ao se aproximaren, Xan percebeu que Teodora, pela luz acesa do cuarto, agardaba de ollos arregalados. Desde cedo, Teodora soubera que o soldador había chegado a Sobreira de sorpresa, isto significando que Xan fora o seu encontro, por tanto sen hora de voltar. Após o xantar, Teodora aprontou o prato do marido, deixando sobre a mesa. Por ora castigaba coa comida fría. Enseguida, envolta no xale negro, ela se pôs diante do reloxo da parede para sorprender os minutos pasaren. En mesmo dunha hora de contemplación, o corpo inteiro comezoulle a recosar, nas maneiras inconvenientes. Un malrexao que sempre lle fiña diante dun fato xulgado intolerável. Para lle surxiren despois, en breve espazo de tempo, diversos carosos que non cedían o uso de ungüentos e pomadas, ou mesmo xaropes fuertes e violáceos. No cuarto, xa non ollou Teodora a acostarse na cama e que, a pesar das mans ocupadas, responsabilizaba pela nova crise. Xan non lle deu atención, suxeriu repouso e auga con azúcar. O problema é o sistema nervoso, Teodora, pois está sendo vítima dos seus propios nervos, dise con voz pastosa. Como o marido deitado ao lado, Teodora sentiulle o hálito da bebida e do tabaco misturados, agravándose máis aínda o seu estado. Víase, no entanto, incapaz de insurxirse contra aquel intruso de nome Salvador, que lle estaba roubando o marido máis do que a vida, súa rival, xa lle viña anos saqueando. Nos días subsecuentes, non vendo de coser así de todo, Teodora sorprendeuse cercada de pomada e de fillos, desta forma sobrando tempo a Xan de entreterse como Salvador, até velo partir de novo. Xan resentíase como ausencia de Salvador, cando fallaba en visitar Sobreira. Isto porque, a partir da súa segunda visita, Salvador despontaba de cando en vez no camiño, para a alegría de Xan, pendente desa volta. Cada vez que Salvador despedíase, ele nunca xugou regresar. Ao contrario, tiña no rostro a tristeza de quen se despedía para sempre. Xan animábase ao pensamento de que Sobreira era o único lugar da terra a que Salvador sempre retornou. Certa feira, Salvador chegoulle sen un mollo, perdido nunha abriga de acampamento, no alto da Serra Nevada, hostilizado por inimigos que frontalmente non soportaran súa mensaxe por Pégaso. O animal parecía condoerse como se tasao do dono e, como proba de solidariedade, encostaba frecuentemente a cabeza no ombro de Salvador. Salvador extrañou a falta do ollo, obrigado agora a enxerar o mundo pela metade. A cabeza xiraba todo o tempo, no afán de completar os ángulos que lle estiveran eventualmente faltando. Este desastre inquietou Xan. Xulgou por iso prudente que Salvador abdicase da vida nómade e se instalase de vez en Sobreira. Non debían máis enfrentar as montañas durante a noite. As encostas que, minadas pela auga do inverno, desbarrancaban arrestando árbores, pedras e homes. Sen falar no vento norte, ou que outro non tivese a casar maldosamente os homens que o desafiasen, e cuxo agudo desafío alteraba o sistema nervoso, indo pelo corpo adentro, coasta de morilo. Ás veces, non vendo tempo de un cristal a guardar a redención, que lá viña cos primeiros indicios da primavera. Aquí, vostede ten miña casa, comida e o traballo na lavoura, após consertar todas as panelas de Sobreira. Salvador xorou demasiado como único ollo que lle restaba, isto porque outro, deserto de unificado, excluírase das emocións humanas, nele ficando unha fenda feia, ofendida, de que non se queixaba. Un só ollo servíase para reclamar dunha vida que levou coñecer a España inteira, a ponto de non haber un rincao alleo aos seus pés. Súa aprendizaxe, pois, fiera do xao e do seu descampado. Desconsolado, falou a Xan dos tiganos que lle apretaran a irmá para convertela en princesa. Non dubide, Xan, onde quer que esta irmá estexa, se que é que non morreu, ela é princesa dunha tribo esfarrapada, máis digna. Debe estar lá na Andalucía. Vai ver cruzamos no camino sen mo sangue familiar denunciar a nosa presenza. Tamén, de que vale a vos do sangue se non faz subir a horas certas? Se está, vos non pronuncia as palabras que amansarían os homens, estes caníbais son facas na boca. España, por exemplo, é un formigueiro de pasóns e asesinatos. A única vantaxe deste país é que nos orgullamos de matar as claras. Para isto, desafiando leis e autoridades, que son alíos os primeiros a matar. Parece que gostamos de matar e de morrer no medio da noite, coa alvorada. Ou pensa você que a Galiza foi menos asasina que o resto deste país enfacelado? Un país que exhibe tantas linguas que todos xulgan estar falando a lingua errada, dise Salvador, en tono irritado. O episodio da fuga do avó, ata entón abafado como un crime, só foi revelado a madruga na sala da aula.
convidado pelo profesor Gravio a discorrer sobre a América, Madruga exaltouse. Falou da América como un continente de dimensións exageradas e de natureza impar, xamais superado por outro. Por iso, capaz de estimular a imaginación do homem, forzando a excursionar por aventuras terríveis e cometer os maiores desatinos. Sempre na certeza de que nada lle pasar, pois tiña a América condicións de dar guarida a cualquier tipo de instinto defragrado, negándose a establecer distincións entre os seres torpes e os nobres, todos de escala igual. Gravio sorriu para Madruga. Vexo que herdou as virtudes do avó, afirmou con ollar cúmplice. O señor se refere ao gosto de contar historias? Refírome ao espírito de aventura do seu avó Xan. Sosiño, como profesor, após o término da aula, Madruga rematou o asunto. De fato, herdara de Xan o desexo de viaxar pelo mundo. Non se pode condenar este desexo que é, aliás, quase unha angustia. Aínda ben que Xan teve a coraxe de saír de casa por 2 anos sen deixar ao menos un billete para dona Teodora. E tomado pelo gosto de repasar o fato que supós coñecido de Madruga, Gravio ia acondicionando novos elementos á narrativa. Impresionábao sobre todo que Xan houbese partido sen dignarse a esclarecer a quen fose o seu rumo. Unha decisión que surpreendera Sobreira. Por iso, todos batían á porta de Teodora na expectativa de que tivese chegado unha carta. E quen sabe, de Sevilla. Cando Xan nesta misiva describiría a cidade como misteriosa. Aínda que se esquivase, claro está, de mencionar as orgías ali practicadas en medio do delirio da música e das danzas flamencas. Após algúns meses de silencio, comenzaran a dubidar se Xan aínda vivía, pois recusábanse a interpretar o seu silencio como proba de que se empolgara en exceso con os seres e a paisaxe. Foi un período difícil, Madruga, cheo de sospeitas e fantasías. Sobreira, en peso, sofría con o esquecimento de Xan, dixo o profesor. Enseguida, Gravio manifestou compreender o peso daquesta heranza na vida de Madruga. Non debendo ser fácil haber herdado do avó un espírito entregue a examinar a realidade, como se a realidade asumise o formato de unha caixa, en cuyo interior nos mantiñamos prisioneiros. Razón de algúns seres máis do que os outros, se debateren contra estas paredes que ameazaban estreitarse a cada ano. Así, parecíalle consecuente que Madruga viese un día a seguir os pasos do avó. Aquí, en Sobreira, non se ten por onde crecer, a non ser para dentro de si mesmo. Mas é unha viaxe monótona, poucos compran pasaxen para este percurso. De que vale conviver só con as propias vísceras e a propia alma? Insiste Gravio, non deixando Madruga falar. Entretanto, aconsellábao a evitar a América. Mais valía ser peregrino dentro da España que tiña, en sí, condicións de se ofrecer vida igual àquela experimentada por Xan. Pois, segundo se dicía, Salvador e Xan xamais dormiran sob o mesmo teto unha segunda vez no afán de coñecer o país. O corazón de Madruga batíalle ao deixar a escola. Na varanda encontrou o avó a fumar, antes do almozo. Xan presentiu de inmediato o sobresalto do neto, recén afectado por un sentimento novo, acompañado de dúbidas e desconfianzas. Convidou a sentarse ao seu lado. O que houve, fillo?
e pasou a mau no ombro de Madruga. Por que o pai e a mai nunca quixeran que eu soubese? Você se refere á miña fuga? Fullín, sí, mas tive o mérito de voltar a Sobreira 2 anos despois de me fingir de morto, dise Xan, aliviado. Non foi Salvador que o convenceu a seguilo. Esta decisión pertencíalle, sen dúbida, influenciado pela liberdade que Salvador exhibía escancarada no rostro, e que era motivo de inveja. Unha liberdade que tornaba as súas historias sófregas e sensuais. A partir das últimas visitas de Salvador, Xan presentiuse en perigo. Parecíalle difícil viver en Sobreira cando tiña o exemplo de Salvador a seguir. Tímidamente, porén, cuestionou a respeito das vantallas daquela vida. Non son moitas, Xan. Só que o peito bate o tempo todo de medo. Tudo me lateja o que non deixa de ser unha especie de prazer. Pois ella pensou o que é acordar asumindo os riscos de viver ao descampado, sen teto, cama e muller? Quer dizer que, se non me afasto agora do aconchego familiar, do sino da igrexa aos domingos, con a promesa de salvar a miña alma e aínda da visita diaria á taberna, estarei condenado para sempre? Xan sentíase confuso, querendo unha definición. Salvador recusouse a catequizalo. Era el quen debía coñecer a propia vida, propietario de un corpo que, naturalmente, comenzaba a sufrir o desgaste dos anos. Você sabía, Salvador, que nunca viví unha só aventura estimulante? E após estas palabras, Xan decidiu partir con ele. Salvador reaxiu con gravidade. A pesar de viaxarmos xuntos, de comermos da mesma comida, de disfrutarmos do mesmo ceu, nosas vidas xamais formarán unha só. Só você responde polo seu destino, e nunca me culpe por cualquier fracaso ou desilusión. Finalmente, Salvador aceitou como compañeiro de viaxe, confiante na súa resistencia e agilidade, capaz de subir e descer as encostas sen medo de vertixens, disposto, como Salvador, a superar o cotidiano difícil. Unha vez que non toleraba reclamacións cuanto ao desconforto do frío, das longas camiñadas, ás veces interrompidas para quebraren entre os dentes unha codia dura de pau. Nos mínimos detalles, Salvador empeñábase en ser un timoneiro impecábel, satisfeito con o aprendiz que o seguía do outro lado do Pégaso, sen reclamar ou ficar atrás. Nos intervalos da viaxe, Salvador premiaba a Xan con historias que exemplificasen a miseria humana, sempre inconformado con a tutela do imperialismo de Castela. Mesmo cando estás a dormir con túa muller debaixo do teto galego, eles están contigo. De ollos postos na túa felicidade ou na túa desgraza. Nada lles pasa desapercibido. Como Xan, Salvador dispuña de espléndida memoria. Alimentaba con batata e touciño. Aliás, no que se refería a gastronomía, Salvador demostraba aptidão en detectar os diversos sabores producidos polas rexións que ían percorrendo a pé. De ollos cerrados, dicía onde se encontraban só pelo olfato. Extremadamente sensível, os olores que o seguían mesmo cando xa ían distantes da aldeia. Só nas montañas, súas narinas librábanse do cheiro do aceite, impregnándose da clorofila das follas dos carballos, dos piñeiros, dos eucaliptos. Para Salvador, os cheiros tiñan rica linguaxe. Por iso, protestaba contra aquelas provincias que tiñan o hábito de sofocar a comida con o uso excesivo de azafrao. E xa xente pensa que basta amarelar a comida para ela gañar gosto e apariencia. Son os brutos, irritouse.
Seu estómago educárase positivamente para tragar as máis contradictorias comidas da España. Desta forma excéntrica, acumulando relatos nascidos xustamente en torno da mesa e da cama. San apreciaba o estilo de Salvador embarafustarse por unha aldea, sempre de cabeza erguida, solene, a buscar comida e traballo. Lá ia ele batendo con firmeza o martelo contra a bigorna asentada no lombo do Pégaso. Dirixíanse primeiro á taberna. Salvador servíase rapidamente de viño, saindo enseguida para non perder o animal de vista. E por cortesía, xamais deixou de ofrecer a Pégaso o viño que bebía con tanto placer. O animal correspondía mexendo a cabeza, mas nem sempre era dócil. Cando Salvador pretendía falar en seu nome, Pégaso empacaba, nenhunha forza conseguindo remover súas patas do chao, a menos que Salvador fose ao seu ouvido para consolalo con palabras secretas, que lle apagaban o aspecto desconfiado. Sontón, Pegaso abría os ollos, seguindo obediente. Salvador se negou a revelar a idade do animal. Afirmaba ser unha criatura cuxa sabedoría viéralle directamente da antigüidade, por tanto capaz, xunto con poucos da mesma raza, de examinar a milenios o comportamento humano, inclusive o propio. Vai ver ele nasceu nas argólidas gregas, que ten tantas pedras quanto Galicia, dixe Xan. Madruga escuitaba San con respeito modelar, grato por ter amau o heroi procurado nas historias contadas pelo avó. Esquecido Xan deixo nomear protagonista da trama, e ao saber da fuga do avó, Madruga atribuíalle agora todo o que lle pasase pola cabeza, o avó respondendo por súas máis desabridas fantasías. Chegou a imaginalo cruzando as presas aos Pirineus, perseguido pela Guardia Civil, que o confundira con un contrabandista de cigarros, pólvora ou ouro. Quanto a Salvador, transformárase de soldador en pirata, casualmente usufruindo longa temporada en solo firme, polo cansanzo do mar. O avó interrompíalle os devaneios para tracelo de novo a terra. Non se esqueza que eu voltei. Tive medo de seguir. Non fun tan experto como Salvador, que nunca abandonou o monte, a vida errante, dixe Xan, con tristeza no rostro. Teodora pasaba as últimas tardes do mes de agosto na varanda, convicta de que o marido habería de regresar naquele verao cruel, que les arrancaba os pulmóns, mal permitindo que respirasen, rigorosamente atenta ao camiño que viña pelo outeiro dos Lobos, a montaña predilecta do Xan. Ele cosaba agora con menos aflixón. Só de cando en vez ocorríalle a erupción na pele. E embora os fillos reclamasen que non debía máis nutrir esperanzas pelo retorno de Xan, en ficar inactiva na xanela unha varanda, cando lles faltaban brazos para a colleita. Teodora non renunciaba ao seu posto nos últimos días de agosto. Lá estaba ela a matutar que se o seu home non voltase até o final do mes, pasaría a vestirse de luto. Ofreceríalle asín a última oportunidade de manterse vivo xunto aos seus familiares. Se no último día de agosto ele lle fallase, de acordo con un xuramento feito, Teodora se apresaría en limpar o armario, queimándolle as raras fotografías, removendo para lonxe os obxetos persoais. Sobre todo, non soportaba no interior do armario, entre a roupa, a presenza das follas e gallos secos, regalos de Salvador. Aquela natureza crispada e con formas caprichosas, de certo modo, asemellábase a ela agora, cando se vía ao espello, sen viso e brillo. O ollo natural do corpo a había deixado, do mesmo modo como a súa xuventude a moito abandonara. Felizmente, restáballe o intenso brillo dos ollos, ao ponto dos fillos advertiren que cuidase do corazón, pois algo lle debía pasar, que lle exageraba a luz no rostro. Ás 5 da tarde, o ceo inflamado por un vermello precrepuscular.
Teodora dibuixou a sombra dun home cuxo andar indicáballe que lá viña Xan, ladeira abaixo. Un home que tanto fixera por lle perturbar a vida xusto nos seus anos outonais. Ela non se mexeu, mas en cuanto ele se acercaba, percibíalle a magreza, o rosto cavado, profundos sulcos na testa. Agora, porén, tan próximos un do outro que se podían tocar. Xan pareceulle triste, un páxaro anillado. Nada se dixeron de inmediato, e embora ela ouvise o tambor surxido do peito. Pois está moito enganada, Teodora. Non volto de chapeu na man, e nen chego a casa arrependido. Só estou en sombreira, porque recoñezo que o mundo é grande demais para min. Prefiro mesmo contar as aventuras do que vivelas. E así falando, Xan sentouse na escada, que daba acceso á varanda, de onde se ía a sala e a cociña por portas distintas. Naquele instante, viña da cociña o cheiro do caldo de cocido, onde as batatas debían boiar, a fumaza e volándose para as vituallas dependuradas no teto, secándoas a cada día. E ao respirar fundo as fragancias producidas pela casa de que estivera tanto tempo ausente, Xan acrescentou aínda: que vida máis desgrazada é esta de un camponés. Ni mesmo fui capaz de me dedicar ás aventuras con que soñei desde menino. Bon castigo recebeste, home. Non tes mesmo competencia para o mundo, fora de sobreira das paredes desta casa ou do ar das nosas montañas. Estás definitivamente perdido, dise Teodora, facéndolle agora compañía, sentada, porén, no degrau superior ao seu. Ele distrease con o prado, en frente á casa. Non se habían tocado nen de leve. Xoan ollaba especialmente a canastra feita de pedra no patio, á dereita da escada, onde guardaban as espigas de millo. A vida recomenzando para ele na aprensón destes detalles. Breve estaría integrado aos pormenores que o fixesen mover segundo os xiros da terra, até resignarse finalmente. Se eu fallei por non deixar as fronteiras españolas, Ceferino irá triunfar en meu lugar. Ele irá para América en meu nome, para me contar tudo depois, dise, esforzándose en usufruir a presenza de Teodora. Quer apostar comigo como ele non irá? E que farei o imposível para impedir? Saiba, Xan, que é asín que me vingarei de ti, dise a muller, en ton monocordio, sen crispar a voz. Non importa, se non for ele, ha de ser un neto, alguén que virá máis tarde. Non é posível que Deus me reserve este desgosto, e sabes moito ben que nosa raza non vai se esgotar tan cedo. Após estas palabras, Xan levantouse. Inmediatamente esticou a man a Teodora, axudándoa a erguerse. Convidaba de forma amável a entrar na casa en súa compañía. Teodora aceitou a axuda, permitiu que, por instantes, ele retivese a súa man, e cando subían a escada en dirección á sala, onde tomarían o café en torno da mesa, ela murmurou, para só ele ouvir: aceito, de volta ao meu leito, mas saiba, de antemán, que non irei ao seu enterro. Non será preciso, Teodora, e acariciou docemente o seu brazo. Vosé morrerá primeiro que eu. Certa noite, bateron a porta de Xan. Había sido unha semana chuvosa e o inverno cobrira a sobreira con tal neblina. Que mal se vencían os camiños ou deixábase mesmo a casa. Nos currais, os animais muxían inquietos. O calor deles e dos homes entrelazándose por medio das paredes únicas. Teodora demostrou aprensón sobre quen o buscaba tan tarde da noite. Xan distraíua, non debía temer. Naquela rexión non había bandoleiros. A muller de repente desconfiou. Ollou firme, sondándolle os sentimentos. Ele resistiu por algún tempo. Depois apresouse, aflito con as batidas que continuaban. Teodora sentiu que ele lle mentía. Sabía de quen se trataba. Pediu que non fose ou recusase unha hospitalidade nociva á vida da familia. Xan enfrentou a resoluto. Sexa como for,
será ben recibido. Segundo se apresente. Teodora pensou, se ele fuxir desta vez, terá perdido a casa para sempre, e antes de o marido abrir a porta, refuxiouse no cuarto, concentrada en pensar na chuva, na viuvez ameazadora. Xan abriu a porta. A pequena voz do lado de fora comeveu Xan. Logo identificou Salvador, apoiado na parede, mal se sustendo de pé. No patio, a figura mollada de Pegaso. Vamos, amigo, entre depresa. Cuido de vosé. E abrazado a Salvador, sentuille o corpo encharcado desfeito pelos maus tratos. De tan magro, os osos feríanlle. Salvador reaxiu. Non quería entrar en súa casa. Se non fose incómodo, prefería o curral, con Pegaso ao lado. Xan arrastou con dificultade, sospeitando de que algo grave ocorrese, indagábase aflito como chegara ele a sobreira naquele estado. Aloxou Salvador sobre a palla limpa e trouxelle logo café, coñaque e cobertor. Para o animal, a tina de agua e a erva seca, a reserva do inverno, con a luz do lampión perto de Salvador. Notou que respiraba con dificultade, e a roupa de veludo, que ben coñecera nos últimos anos, só tiña agora remendos. Librouno das roupas, esfregándolle o peito con álcool, cobrindo coa manta, protexéndolle os pés con os tixolos quentes, envoltos en xornais. Pediu que non falase para se poupar, parecía un guerreiro derrotado. Conmovido, tomou súas mans. O que lle fixo o mundo, Salvador? Emudecido, Salvador non tiña forzas para lle fornecer a máis breve historia, nen como conseguira chegar a sobreira naquele mísero estado. Entre intimidado e afectuoso, o Xan, e logo desviou a mirada até Pégaso, distraído a mastigar a erva. Un animal sempre delicado, nunca manifestaba voracidade, mesmo con fome, tan defiñado quanto o dono. A pesar da fome, ruminaba como se desprezase a comida humana, as mesas fartas, das quais ele e o dono sempre foran excluídos. Instintivamente, Pégaso interrompeu a función e retribuiu o ollar de Salvador, establecéndose entre eles unha comunicación que feriu Xan. Xan sentiuse sociño. Nunca en súa vida alcanzara con a muller e os fillos a mesma intensidade que unía Salvador a Pégaso. E ambicionou firmemente copiar aquele sentimento que afloraba ali con invexável transparencia. Salvador e Pégaso transmitíanlle a certeza de que a vida quase nunca ensexaba a construción dun patamar do cual se pudese debruzar para presentir simultaneamente a existencia do abismo, das tonteiras, da fantasía e do amor. E aínda o sentimento do tempo que inexorablemente escoábase consumindo no seu arrastón os dous seres como Salvador e Pégaso. Acaso a vida premiara a Salvador con tal beatitude só porque ele ousou lanzarlle as trillas dos herdados da terra? Daqueles que nada tiñan como haberes? As poses de Salvador reducíanse ao animal, a bigorna, o martelo, escasos obxectos. O universo inteiro sobre o lombo de Pégaso, ultimamente apoiándose no cachado, que lle servía tamén de arma. Salvador puxou o cobertor, quase cubrindo o rosto. Estou chegando ao fin, Xan. Desvía a rota para chegar a tempo en súa casa. Non quería morrer no chan, sen entero cristán. Pensei que vosé tería gosto en me sepultar. E saber que se esgotou de vez a vida deste soldado que sempre contou historias. Ao menos alguén debía ter certeza de que Salvador morreu. Pareceu exausto, após o longo discurso. Fechou os ollos. Que é isto, Salvador? Será unha nova historia? É logo unha historia triste que ameaza non chegar ao fin. Estás perdendo o orgullo de contarme a historia? Salvador sorriu con dificultade. Apreciou o esforzo de Xan de valorizarlle a vida. Sempre lle demostrou estima, deulle de comer, a despeito até do ollar recriminador de Teodora, que o quería expulsar do curral, onde os dous ficaban horas conversando, cuantas veces sorprendidos pelo amañecer. Salvador, a defender as trillas perigosas, non debía ao homen esquivarse do destino. Foi cando Xan decidira seguilo. En 5 minutos aprontou a sacola, pedindo porén que Salvador se apresase para Teodora non sorprendelos. Salvador aínda lle fixo ver o risco de semelhante decisón, mas Xan declarouse en débito con ele mesmo. Como se vira a autoridade dun lexítimo contador de historias se non vivese ao mesmo un oitavo delas? Puxéronse inmediatamente a camiñar, cruzando vales, ríos, aldeas, rían e choraban ao mesmo tempo. Xan aprendía a simplicidade de rechazar hábitos tan simples, aí incluindo a muller e os fillos.
En menos de 2 anos, Salvador percebeu, a pesar das súas probas de firmeza, que xa non resistiría por máis tempo aos lonxincos apelos de Sobreira, seu único lar. Tanto que se despediron fraternalmente, xa reafirmando os votos de amizade eterna. Dele precisando, era só ir a Sobreira. Será todo rápido, Xan. Réstame poucas horas para morrer. Nesta hora noite aínda, dixo conformado. Ollou Pégaso, que parecía comprender. Salvador temera non alcanzar a casa de Xan para unha despedida solene. Temeu aínda deixar Pégaso entregue ao desabrigo, a maldade allea, especialmente agora que o animal embellecido non tiña máis valía. Só lle pezo un favor, Xan, ollou no suplicante. Xan piscaba os ollos, esforzándose en non chorar. O que quixer, Salvador, se isto lle tranquiliza a alma, xa que o coñaque non o animou a viver. Buscaba atenuar a seriedade da cena. Cuide de Pégaso, ata que ele me siga tamén. Ele vai sofrer a miña ausencia, mas cando isto se der, e de forma moi aguda, contelle unha das miñas historias no seu ouvido, que ele suportará a miña perda. Só así Pégaso vai morrer con dignidade. Con a cabeza, Xan prometeu cuidar do seu legado, mas Salvador concentrábase agora en outros afaceres, atento quen sabe ao vento norte, que lle recordaba a Tramontana, o vento dos Pirineos, o cheiro do Mediterráneo, a algarabía da lingua catalá, unha salivazón apresada que o aqueceu desde o peito da mai. E desta discreta meditación, tal vez ele retocase unha das súas historias, justamente aquela cuxo desfecho sempre lle desagradou, a despeito de haberlle acrescido ao longo do seu curso pulentos detalles, no supremo esforzo de ser leal á natureza desta mesma narrativa. Xan se puxo a pensar o que o representaría para Salvador, naquele estado, ter Xan e Pégaso à sua frente e que, de certo modo, refletiam uma invenção sua. Com tempo, por isso de eclipsar-se, tão logo ele cerrasse os olhos. Xan recolheu as pulsações nervosas da mão de Salvador, que a estreitou em imediata correspondência. Aquele afago moldando a memória que um tinha do outro. Diante da iminente morte, Xan pensou: a velhice é feia, é imunda. E toda forma de declínio pretende degradar a liberdade. Confrontado com Salvador, Xan descobriu que a morte não passava de um desafeto com bafo de cebola. E ainda por cima, covarde, porque renovava a cada amanhecer a ilusão humana de eternidade. Ah, Salvador, como foi bom ouvir suas histórias, conhecer com você este país de bandoleiros, ciganos e patriotas enlouquecidos e nervosos. Salvador pareceu ressuscitar estas palavras. O rosto se iluminou, como se à sua frente desfilassem os personagens que a vida lhe regalara e que ele, talvez por vingança, conferira-lhes caráter e permanência. Para tanto, atribuindo-lhes emoções que esses seres não sentiram, inventando dramas que pessoalmente não vira de perto ninguém viver. Logo, porém, Salvador perdeu o brilho, advindo-lhe um pesado fastio. Xan sentiu que se algo passasse a Salvador, haveria de empobrecer sua vida. E não só ele, mas a Sobreira, a Galice, a própria Espanha. Não sobravam tantos homens assim, que perpetuavam o gosto da aventura. Eram todos escravos do pão e do teto, menos Salvador, livre até à morte. O astuto Salvador nunca aceitou os desígnios que o mergulhassem no conservadorismo, no bem-estar imobilizante. Não aceitou que lhe decretassem o fim. Ao encerrar suas considerações sobre o raro talento de Salvador, de que o mundo não se dera conta, Xan voltou-se para o amigo.
Salvador tinha os olhos cerrados e no seu peito havia uma estranha quietude. Nada em Salvador arfava, nem mesmo a vida. Chan encostou a mão no seu coração, tomou-lhe o pulso. Do corpo soltava um silêncio absoluto. E pensou então, com serena simplicidade, amanhã o enterrarei, onde também serei enterrado. E enquanto o cubro de terra, vou-lhe repetir a história de que ele mais gostava. As histórias que aprendi com ele. Lentamente, fechou-lhe as pálpebras, tratou de cruzar suas mãos, atando-as com o lenço. Ao erguer-se, ouviu pela primeira vez o ranger das próprias juntas. Também ele começara a envelhecer às pressas. Não se preocupe, Pégaso. Amanhã você virá comigo para enterrá-lo. E trouxe a cabeça do animal contra o peito. Acariciava-lhe a crina. Ambos velaram Salvador, que parecia dormir, até o cansaço vencer Chan e ele cair no sono pesado. Só quando a claridade invadiu o curral através das pequenas frestas do portão, Chan abriu os olhos. Escolhido pelo frio, custou a levantar-se. Lembrou-se então de Salvador. Agora, um cadáver frio é hirto, que lhe fizera companhia, como se compartilhassem uma cama conjugal. O apalpar em torno sentiu-se ao lado um corpo quente, com pelo e formas inusitadas. Olhou e viu Pégaso, grudado a ele, sem se mover. Apalpou, mas o animal não reagiu, em repouso profundo. Agitou com força o animal indolente, para logo se arrepender do gesto brusco. Aquele animal não fizera outra coisa senão perambular pelas montanhas durante anos, sem falar que sofria pela perda do amigo. Só então observou que pelas narinas de Pégaso não lhe vinha um único sorvo de vida. O coração, como se acomodara, havia morrido com a mais delicada descrição. Uma solidariedade tão implacável que o perturbou. Em especial porque jamais arrastaria consigo nenhum outro ser vivo. Quando muito Teodora se poria de luto, fazendo abluções e rezas em meio ao choro, ao trabalho doméstico e uma sucessão de intrigas. Além do mais, ela jurara não ir ao seu enterro. Chan contemplou Salvador e Pégaso sem temor da morte, um facto natural que acarretava singelas despedidas e um rápido enterro. A abertura de uma vala lá no monte, onde depositar Salvador e Pégaso, não iria separá-los. Madruga pedia mais detalhes. A morte de Salvador, contada pelo avô, comovera-o. Tinha vontade de chorar. Uma história que Chan lhe repetia sempre, até a sua ida para a América. Aliás, dias antes de Madruga embarcar, Seferino deu-lhe a sua versão. Só ficou faltando a de Teodora, que falecera alguns anos antes. Uma mulher de quem Chan parecia guardar parcas lembranças. Segundo Seferino, Teodora acusou o marido, logo após o enterro de Salvador, de haver uma vez mais atraído o inimigo para dentro da casa, em detrimento da sua honra pessoal, com o único propósito de deixá-la insegura e frágil. Seferino fazia questão de conservar o retrato da mãe pendurado na sala de jantar, prestando-lhe assim singela homenagem. O rosto de Teodora, de aparência impenetrável, tinha um nariz adunco, de águia, um nariz que ninguém da família herdou. Por que o senhor nunca quis ir para a América, pai? Disse Madruga.
Não consegui vencer a maldição da mãe. O pai, aflito, aumentando o tom da voz. Uma voz de volume tão alto que, vinda agora diretamente da parede, fez Madruga tremer, naquela tarde de domingo, no quarto do hotel de Gonzales. Arrependido de haver trazido Seferino, Ursizina, Chan para aquele espaço tão exíguo. Madruga acendeu a luz às pressas, logo esvaziando a parede das figuras familiares que, vistas agora de longe, através da ótica americana, pareceram-lhe feias e desastradas. Embora se esforçasse em compreendê-los, afinal, saíra daqueles camponeses rústicos, cada qual formando uma vida de apreensão difícil, e afeitos a colidir entre si, em meio a ossos quebrados e corações partidos. Com a luz acesa, Madruga percebeu manchas na parede. Precisava pintá-la de um branco impecável. Mas, ainda assim, seria ali casualmente o campo ideal para aqueles personagens legitimarem as suas vidas? Afinal, o que pretendiam eles? Disputar-lhe simplesmente a memória? Era de fato possível que houvesse quem se alimentasse tanto assim das migalhas de pão da memória? Olhou as mãos, nesta tarde ainda, e pensou nos próprios gestos. Alguns, sem dúvida, herdados de Chan, Ursizina, de velhos ancestrais. Outros, porém, surgidos em contato com a realidade brasileira. Havia-se dado conta, por exemplo, de que, ao inclinar desalentado a cabeça até o ombro direito, simplesmente roubava um gesto visto no tio Justo. O mesmo gesto que o tio, por sua vez, sonegara de um tosqueador de lã, de visita a Sobreira. Na época em que Sobreira chegou a ter vastos rebanhos de ovelha. Quando se deu, então, a sistemática plantação de pinheiros no monte, o que motivou a expulsão dali das doces e felizes ovelhas. Muitos anos depois, já casado com Eulália, Madruga ainda despertava no meio da noite, sem voltar a dormir de novo. Furtava-se, porém, de se fixar na parede, frente à cama. Porque sempre que cedia a esta tentação, parecia-lhe enxergar tênues figuras. Em tudo semelhantes àquelas criaturas de Sobreira que, apesar de mortas, agora teimavam em reclamar-lhe a atenção. Fechando os olhos, Madruga pedia que fugissem dali, caso estivessem perto. Não as queria mais ver. Julgou haver-lhes dado atenção excessiva naqueles anos, não tendo, portanto, de que reclamarem. Afinal, não lograram todos conhecer-se de sobra, o que lhes faltava ainda devassar. Ultimamente, a sombra esmaecida de esperança também surgia na parede, sobretudo nas noites que precediam o Natal. Isto se devendo talvez ao nervosismo de Madruga nesses dias, receoso de esperança surgir repentinamente durante a ceia familiar, trazendo pela mão a neta que ele não conhecia, e desta forma a filha forçando uma reconciliação que ele julgava impossível. Lá estava a esperança projetada na parede, como se há muito espreitasse o pai, para fazê-lo sofrer. Madruga cerrava os olhos para não vê-la, abrindo-os logo, na expectativa de que ela não mais frequentasse aquela parede onde os mortos de Sobreira tinham o hábito de passear contra sua vontade. Como se esses mesmos mortos, chefiados por Chan, decidissem emprestar à filha o espaço na parede que o pai negava-lhe na casa, após a ruptura entre eles. A figura de Esperança como que gargalhava do pai, enquanto, olhando-o com rancor, de forma alguma concedia crédito às verdades paternas, contra as quais ela se colocara. O escárnio de Esperança, no meio da noite, causou-lhe terrível agonia. Mexeu-se na cama, numa vã tentativa de defesa, mas não conseguiu bani-la da parede. Pediu-lhe, então, que fosse embora. Não via, então, que nada podia fazer por ela? Esperança não aceitava sua argumentação. Tinha-o como inimigo. Madruga encolheu-se na cama, com receio de acordar Eulália. Pressentiu que Esperança testava-lhe a força, uma vez que o apanhara desprevenido. Mas ela se enganava. Podia bem fustigá-la. E com raiva daquela filha que vivia longe dele, Deus sabe onde, ele pensou pungente: procure seus inimigos, que lhe comem o fígado e se esqueça de mim. A sombra não desaparecia da parede. Madruga sentiu-lhe o bafo frio. Convencido, porém, de que se tratava de alguma corrente de ar vindo de debaixo da porta, apanhou o cobertor.
Mas a filha avançava, como querendo o quarto inteiro para si. Queria ocupar de novo seu coração, fazer suas têmporas latejarem. Madruga não tinha mais para onde recuar. E, sem poder se controlar, deu um grito. Vamos, saia daqui, deixe-me em paz para sempre. O grito ressoou sem ele haver percebido. Eulália despertou, abraçando-o agora, protegendo-o. O que houve, Madruga? Chama o médico? Disse ela nervosa. Madruga afundou a cabeça no travesseiro, sentiu vergonha. Eulália ia-lhe ajeitando os cabelos espalhados na testa suada. Ele fez que não com a cabeça. Ela não insistiu. Acomodou-se perto dele, e ambos fingiam dormir, enquanto mutuamente se vigiavam. Ao receber a quarta do diário de Venâncio, Eulália julgou prudente não lê-lo. Parecia incorreto apropriar-se dos reclamos do amigo. Não havia por descobrir as razões que o levaram a converter-se em um escriba. Confiante nesta postura, acolhia Venâncio os domingos, após sua saída do sanatório, com a naturalidade de sempre, sem nada dizerem a respeito do diário. Há certa tarde em que Venâncio, após fazer-lhe um regalo, indagou de que forma Eulália protegia os objetos de estima e aqueles ainda que lhe foram confiados. Entretida como presente, Eulália não atinou com o significado daquelas palavras. Só no dia seguinte, repassando a conversa, observou que Venâncio referira-se certamente ao diário. Além de indagar sobre o seu destino, queria saber se afinal o lera. Eulália sentiu-se em falta com Venâncio, não havendo dado diário, parte substantiva da sua alma, os cuidados necessários. Praticamente o relegou ao abandono, embora lhe reservasse lugar especial na gaveta do armário. Havia, pois, que corrigir este erro. Odete trouxe um cavazinho. Eulália apreciou o gesto, mas lhe pediu, contrário aos seus hábitos, que a deixasse sozinha. Precisava antecipar com urgência algumas orações em função de um favor especial que pedira a Deus. Odete reagiu com um gesto afetado, desconfiada de que a patroa expulsava do quarto sem motivos sólidos. Veio aos olhos, por momentos, a ira própria de um pagão que vê os seus deuses sob a ameaça de um Deus único, poderoso, chegado para ditar regras jamais contestadas. A senhora prefere que eu fique de guarda no corredor ou tranque a porta por fora? Assim ninguém a incomoda, disse com voz mais alta que de costume. Eulália mexeu os ombros, com ligeira impaciência, um gesto interpretado por Odete com licença para vigiar a porta, protegendo dos ladrões, dos intrusos, que não respeitam os instantes de recolhimento. Sozinha, Eulália abriu a gaveta, afastou sem pressa o papel de seda que envolvia o diário. Agora à vista e desprotegido, mas antes de começar a leitura, jurou firmemente desconsiderar o que porventura a pudesse ofender, ou que se tornasse prazeroso em excesso. Estava certa de limitar-se à leitura apenas das primeiras páginas. Não leria o diário até o fim. E logo que cumprisse este dever, outra vez trancaria o diário na gaveta, onde esteve sepulto durante tantos anos. Acomodou-se na poltrona próxima à janela, aproveitando-se da luz natural. Começou a folheá-lo. Gostava, porém, não concentrar-se. Tudo a distraía. A verdade é que unicamente amava as histórias orais. Estas, sim, criativas e fidedignas. E com a vantagem de se fazerem acompanhar com a voz humana. Sobretudo quando Dom Miguel as contava. Nada jamais se comparou a elas. 26 de julho de 18... acotovelados no convés, em meio à baía de Guanabara, queríamos enxergar a cidade, de que se diziam maravilhas. O surpreendente nevoeiro impedia-nos de observar com a luneta que se escondia além do cais. De certo, por ali, perambulavam criaturas com atavios raros, coloridos, pernas gigantes, membros descomunais e os dentes acavalados para fora,
de tanto comerem carne humana crua. À medida que nos acercávamos, o cheiro dessas ilhas ia-nos chegando ao nariz. Ou estaríamos a confundi-lo com uma maresia, com o perfume do mar, povoado de sargaços, cadáveres, frutas podres, restos de animais estripados, a voar nas águas. O capitão pediu paciência. Em algumas horas atracaríamos. Ali estávamos à beira do paraíso sonhado. Apenas 200 ou 300 metros de nós, quando nos precipitaríamos escadas abaixo com o desejo no peito e o punhal entre os dentes, dispostos a aniquilar a quem se opusesse aos nossos desígnios de conquista. Desde a Europa fôramos doutrinados que a chegada à América exigia o coração conspurcado e a sangrar. A inocência ficava de vez para trás. O país a ser visitado naquele século XIX povoara-se de bandoleiros, assassinos, degradados. Uma escória que impôs aos nativos uma cultura moldada pela perspectiva cristã e o nome da qual eximiam-se previamente de culpa ou julgamento. E nestes países, precisamente, iríamos desembarcar. 2 de agosto de 1800, os primeiros dias vaguei a esmo pelo Largo do Paço, a ruas Direita, Sadão, São Pedro e Rosário. Madruga, assumindo as providências práticas, enquanto Eulália cerzia-nos a roupa e embelezava a nova casa. Nas ruas estreitas, iluminadas a lampião a azeite ou a gás, segundo o local, eu via o povo passar. Não tinha coragem de abordá-los. Falavam uma língua de acento oposto àquele ouvido antes, à margem do Tejo. Uma língua salgada, com ritmos retumbantes. Havia que mexer com os quadris e os olhos para bem a falar. E, graças a este aspecto bissócio e colorido, dizia-se a palavra bunda sem rubores em quem a pronunciasse, devendo-se esta naturalidade à presença africana no país, responsável, aliás, pela introdução deste vocábulo na vida brasileira. Uma palavra de tal sorte magnética que a simples anunciação, certos homens incontinentes lançavam-se em plena via pública a volinar as mulheres do povo para gaude de outros, que a tudo assistiam. Confesso que estranhei. Não ousei imitá-los, embora desconfie que, por tais meios, elas haviam dado início a uma nação esperta e inteligente. 10 de agosto de 18. O capitán Roxendas, recén chegado ao Brasil, tiña interese polo poder e a paisaxe ao mesmo tempo. Madruga apreciaba seguirlle os pasos, na certeza de vir a dominar a cidade en súa compañía. La ían eles subindo os outeiros e morros, había elevazóns por todas as partes. Madruga claudicaba, tal vez polo cansazo. Aquel non era o século ideal para Madruga. Ben posto, o traxe impecável, Madruga cofiaba a pequena barba rubra, sempre os ollos postos no futuro. Inconformado cunha cidade máis parecida a un lugarexo, con hábitos rurais. Así, en vez de soñar co Brasil propiamente, consumía horas pensando na Inglaterra, en véspera de ingresar no proceso industrial. Como se pode viver nunha cidade como esta, dividida en 2 grupos? Un grupo á xanela vendo os outros desfilaren, e o outro a desfilar, no afán de ser observado, dixo Madruga entediado, a reclamar daquela provincia. Quanto a min, todo me parecía forrado de encantos, e pouco cuidaba das carencias daquel século no Brasil. Hai moito esgotárame da Europa, a xactarse dun embellecimento escorado na sabiduría. Antes prefería aquela cultura local, de vizo fulgurante, sob a custodia da natureza e do desgoberno humano. Un pobo de índole bárbara, e cuxa alegría indolente non se deixaba afetar pelo cheiro vindo das balas cobertas de excremento e merda que cortan a vía pública. Divertíame con os seus traxes pesados, en flagrante desrespeito polo clima quente. Ninguén fixera tentón unha única transposición do vestuario europeu para as exixencias climáticas do país. Desprezaban eles o calor ou certamente non o levaban en conta. Obedecían ríxidamente o
o que lle restara da corte portuguesa. Sentíanse desta forma en Lisboa ou en París. De facto, axían como se aquí non estivesen, mesmo cando o calor lle subía pelas pernas, amolecéndolles a vontade e o sexo, a encharcarlles o peito cabeludo e as tetas fartas. Só os homes quebraban esta compostura europea, ou se poren a cozar en público as partes pudendas. O propio Ruxendas, esquecido dos imperativos da súa educación, compracíase en cozar o escroto onde estivese. Pude sorprenderlle no rosto o espanto inicial pola descoberta dun xesto ate entón reservado para a alcoba, e que na práctica agora facíalle tan ben. Aliás, os caballeiros, de tanto se cozaren, facían ruídos como se rascasen coas uñas a superficie dunha táboa. Mas quen hai de condenalos? Ninguén aquí se isenta facilmente dos apelos sexuais. Eles gañan forma pola mañán sen hora de se esgotar. 16 de agosto de 18. Lémbrome de que o capitán, antes do desembarque, advertiunos aflito, perto da escada, que aquel país opúñase á presenza estranxeira no seu solo. Pretendía el salvarnos ou amedrontarnos. Lá embaixo, no cais, todos queríamos festexar. Xamais vira eu índole tan amistosa, até diría exagerada. Por pouco se declaraban favoráveis a unha invasión estranxeira. Esta acollida me asustou, pois ha de ser un perigo para calquer país esta irrestrita disponibilidade. Pergúntome entón se saberán eles valorizar o paladar das súas frutas e das súas almas, ambas forxadas aquí nos trópicos. Incluirán ao menos que fan parte da América, quer queiran ou non, unha nova civilización. E como tal, non deben reproducir con irreprensível fidelidade valores que non saben cumprir. Afinal, qual é o formato do soño deste pobo? De que terra e modelo eles pensan partir, a fin de viver, de fato, o delirio e a epopeia? 1 de setembro de 18. A Biblioteca Real de Lisboa, tracida ao Brasil na vultuosa bagaxe de don Joan VI, en meio ás faianzas, o aceite e o bacallau, constituíuse nun inestimable tesouro, destinado infelizmente a escasos leitores, mas de certo apreciada polos roedores que infestan o centro do Río de Xaneiro. A propósito deste rei, é el sempre albo de insinuacións xocosas. Fálase do seu hábito de ceder facilmente o riso frouxo, logo após o viño e as carnes gordorosas nas refeizóns, o que o facía mixar en público, máis precisamente nas calzas de cetín. Sempre iso se bexar ou corar. Parecíalle natural levar as calzas molladas, cando os do seu reino tiñan as coxas húmidas por forza da luxuria. Alén do máis, non era o monarca afeito ao uso do urinol real, por sinal, unha belísima porcelana francesa, herdada do señor seu pai, que nesta mesma peza, por moitas décadas, verteu precioso líquido. Mas o que de facto máis gustaba don Xoán VI era acocorarse no chan, urinando ali como muller vella, talvez así comportándose por pura nostalxía da patria. Sempre que recordaba comovido as lavadeiras que, encollidas á beira do teixo, nesta posición batían os lenzóis contra as pedras do río, cando misturaban elas os callaus e o río o seu líquido dourado. E isto en meio ás intrigas e o sabón portugués. Quanto a esta biblioteca, é forzoso recoñecer o desprezo que os brasileiros e os portugueses lle devotan, desde o inicio. Dalgúns cheguei a escutar: cáspite, o que está a facer aquí este estrupicio? E doutros, ante o temor de que os libros os privasen da vida ao ar libre, esta declaración: se non fosen os ratos e os cupíns a axudarnos a liquidar esta biblioteca, corríamos o risco de ter unha das mellores bibliotecas do mundo. E para qué?
Impresionado con aquela contradictoria herdanza, corría á biblioteca. Imagineia en chamas pelo número de inimigos que tiña. Dona Mariana, súa guardiá, afianzoume por ele, con ollar profundo, que un oitavo do real acervo, de fato, xa se fora para o estómago das trazas e dos roedores. A señora ten certeza? Já pensou na gravidade desta acusación? Neste paso, en 100 anos, teremos a metade deste acervo. Noteille o alivio. E avergoñado pela descoberta, saí da sala. 5 de outubro de 1800. De tanto madruga insistir, acompañei-o ao Andaraí de visita a unha imponente casa de aspecto colonial. Cercada de xardíns, víanse escravos por todas as partes, como moscas. Os donos, por súa vez, mexíanse sen alardes, poupados de calquera esforzo físico. Tudo era farto na mesa, o café, os licores e os quietutes. E a isto chamaban lanche, do cual se servían esquecidos de que logo lles traían á mesa o xantar. Pelo que eses señores dicían, sen celo por resguardar o pensamento, devotaban eles especial desprezo aos traballos manuais. Non admitían usar, para que fin fose, as propias maus. Preferían que as frutas apodrecesen nas árbores, a collelas dentro das cestas. Unha coisa se lles notaba: rían con extrema facilidade. E os homes falaban o tempo todo. De preferencia sobre política, asunto vedado ás mulleres. E cando, deixados a sós na sala, entretiñanse con amenidades sexuais. Tiñan gosto en fornicar nos intervalos de discusoes tidas como serias. Nesta práctica eran espontáneos e quase sempre supríanse de sexo fora do conubio conjugal. Recorrían o rapé con frecuencia, consumidos eles asín pola indolencia e a cortesía mentirosa. O que dicen significa o contrario do que debe ser interpretado. Por iso aman a intriga. Só desta forma a vida vaise escoando pelos esgotos sociais. Eles queren que sexa así. E por temperamento e formasao evitan críticas e desmoralizações en público, mesmo tratándose de un inimigo. Certos actos resérvanse para a alcoba e os terreos baldíos. Madruga compracíase en ser recibido, aínda que o criticasen máis tarde pelas costas. Unha forma local de probar que non esqueceran o visitante. En medio á conversa, o irmão do dono da casa afrontou a cultura do país con palabras pouco lisonxeiras, antepondo a tudo o que dicía as cidades de Lisboa e París, para concluir ao final: o Brasil é para os negros e mestizos. Fáltanos tudo aínda. Non temos por que perder tempo en prover a nosa época con aquela riqueza que non ten ela condições de estimar. 11 de novembro de 1800. Trago na lembranza as redes estendidas nas varandas, sob as sombras das árbores. Nelas deitanse as elites da cidade, aguardando que escureza. Todos cultivan o ocio con deleite, habituados que están a depender de mão de obra escrava. Na casa do Andaraí observei que todos dan ordens. Os donos comandan, os criados a gritos. E as mucamas da sala e cuarto, viciñas do poder central, delegan tarefas inferiores aos escravos da cociña. Así,
se dando curso ao proceso en que todos satisfacen súa voluta de comandar. 5 de xaneiro de 1800. O capitán Rugendas amañeceu disposto a axitar a casa. A moito nao dormía a bordo, aínda que o seu grumete lle fixese a cama pelas mañás, como o seu capitán houvese nela repousado. Ele vive prácticamente entre nós na casa común, grande bastante para todos se isolaren, e pedir que un fose o outro de visita. Xa nos dice que a súa tripulação, inconformada con o seu descanso, ameaza rebelarse ou desertar o seu barco, ancorado na bahía de Guanabara. Seu ton de voz nao trai contudo aflixao pelo fato, ou que a população lle veña a depenar a nao, esvarizando-a dos seus saberes. De fato, seus bens pertencen á Real Compañía das Indias, espallada subrepticiamente pelo mundo. Igual a tantos outros que aquí atracan, Rugendas imerxiu na utopía, alimentada porén pela paisaxe tropical e o sol. A seu ver, o Brasil constituíase no paraíso perfeito. Prácticamente collíanse á superficie pepitas de ouro, diamantes e frutas sumarentas. Eso ouro e prata o que vos quer? Preguntei a Madruga, esquecido de Rugendas. Madruga admitiu súa asociación recente con poderosos portugueses, há moito instalados aquí, e que precavidos coa fortuna e o futuro enviaran os fillos brasileiros a estudar en Coimbra, con ordens expresas de nao amaren o Brasil en exceso, pelos riscos que este sentimento representaba. Eran eles tan ricos que metade do Río de Xaneiro xa lles pertencía, faltándolles agora a outra metade, en cuxo alcanzo, porén, habíanse lanzado. Unha ambisao regada con viño, rascante e o bon laxante aceite de oliva, esquecidos de que se facía mister para a ampliación de súas fortunas, empobrecer o restante da populación. Un fato que, embora doloroso, non podía ser levado en conta, so pena de non reproduciren e revitalizaren o seu capital. Por vaidade, Madruga presentábase como dono do galeán, fundado na bahía, e ao levar estes portugueses de visita a bordo, pagaba con bon soldo a Rugendas e tripulación, para que lle prestasen tributo, ás veces comandándoos a levantar a áncora que gasteasen no litoral brasileiro por algunhas horas. Cualquier día deses ordeno a Rugendas que zarpe para Lisboa con os porões abagotados de mercadorías. Quen queira unha encomenda da Rúa da Prata é só se inscrever. Tal esperteza producía frutos admiráveis. Corría pela cidade a boca pequena, que Madruga e seu grupo tanto irían expandirse que en menos de 8 meses o país, ora en mãos de 50 familias, pasaría aos dominios de 25 apenas. Nada defendo eles temer do Parlamento. Esta casa sempre legislaría en seu favor. Se acaso promulgasen algunha lei ingrata, prontamente caería no esquecimento. Eles sabían como repartir a conciencia as propinas entre os funcionarios públicos. Entón, non me cumprimentas, Venancio, dice Madruga, só cando fores o único dono do Brasil. 25 de febreiro de 18. A conquista desta lingua portuguesa me é penosa. Trábame a lingua cando a falo. Ela é tiránica e traiceira, e non basta coñecela. Sobre todo, debo vencer aqueles sentimentos subalternos, disciplinares e canónicos de que ela se reveste. Esta lingua lusa, como todas as outras, organizouse de forma a impedir que o povo a tome así e rompa os grillones. Os señores da lingua sempre temeran que o povo convivese con aquela camada subyacente da lingua,
capaz de conducilo á apostasía do imaginario, á liberdade. E cuánto tempo me falta aínda para comprendela? O que facer para probarlle a viña dallos, lamber, en fin, a lingua como máis fina iguaría. 8 de marzo de 18. Ia atrás da Guarda Nacional, a pasar polo Rocío, cando encontrei Eulalia. Vindo en dirección contraria, ela aplaudía discretamente os garbosos rapaces, esquecida do seu desgosto por cualquier causa militar. Mas, de certo, non resistira ao apego pelo espectáculo, que os desfiles arrastran sempre consigo. Fui educada para temer os militares, xa eles que mudan para pior a fase da terra. Eulalia esquecíase de outras ameazas con igual poder de fogo, a vida doméstica, por exemplo, e que obrigaba Eulalia a descoñecer o que se pasaba no mundo. Nada escravizaba máis que a devoción integral ás panelas, a roda de fiar, aos utensilios, que poñen unha tela escura na vista. Fáltanos coraxen de pôr fogo á casa, de sermos impiedosos con os nosos ínfimos pertences. Sondeia timidamente. Fixlle ver que o desatino con aquela acaguetaría unha radical mudanza de vida, comezando por lanzarmos ao descampado, para viver sob a inspiración do ceo aberto, en troca con unha xeografía ambulante, a levarnos a cada noite para un local diferente, de forma a se coñecer a natureza a que xamais se deu atención, e formada de córregos delicados, cachoeiras, ríos, florestas e tudo máis. Un tipo de vida ao ar libre, que se opón ao despotismo social. O desespero moitas veces son nuestras vantaxes. Se de un lado nos ensina o camiño para o inferno, do outro expúlsanos do repugnante círculo familiar. A solidão e a liberdade, ambas nacidas da pobreza e deste tipo de dor, teñen carácter revolucionario. Distraída, Eulalia parecía non me haber ouvido. Voltei a insistir. Alén do máis, Eulalia, un país excede os límites mesquiños da mesa familiar. De que valen a comida condimentada ou o apetite dos comensais diante do espírito de aventura? Escutei tudo o que dixe, e neste caso o que faz aquí connosco, porque xa non se pos a marchar a máis tempo, de mochila ás costas. Logo despois, Eulalia riu, ya esquecida de miñas palabras. Sentíase feliz, tomada dun ar febril. Notella tas vibrações do pulso ao beixar as súas mãos frementes. No día seguinte, observei Madruga. Ele non persevera certas mudanzas que viñan ocorrendo en Eulalia. Apegado apenas aos políticos que lle facilitasen as transaccións comerciais, Madruga agía como un camaleón. Para os nativos, desacerbado nacionalismo proclamaba ufano o amor pelo Brasil. Con os cortesáns e comerciantes simulaba posuir a nacionalidade portuguesa, afirmándolles ter por liña materna familia miñota e, por ramo paterno, ligações con España. Desta forma, habendo cruzado o miño tantas veces que chegou a esquecer en que margen exacta do río encontrábase. Deste modo, entre eles, había que esquecer o episodio de Olivenza, eterno en conflito na alma portuguesa. 25 de abril de 18. A cidade é de rara beleza. Vista do outeiro da Gloria destácanse os sobrados, o paseo público que se desbruza sobre a bahía e o morro do Cão. A distancia. Sob a vigilancia dun lado do mosteiro de São Bento, cuyo cantoxón resoa até o povo, imerso este na luxuria. En cuanto ao mosteiro de Santo Antonio, localízase no outro costado, sempre en destaque a bahía de Guanabara, de espléndidas aguas en cuxo espello reflétese a historia desta urbe. As aguas debátense mensamente contra a mureta baixa, sen pretensións de defender a cidade. A orla marítima é benevolente en xeral, excepto cando o mar ruxe. Esta costa descoñece violentos recortes xeolóxicos sob forma de escarpas, rocas e arrecifes. Predominan as praias de areia, para que nelas se deiten aqueles entregues á deriva da inspiración e do sol. A natureza é branda na aparenza, ata mesmo ociosa, como que apacigua os ánimos, embora, sob o remanso desta superficie visível, a cidade acumule extraños efluvios, impulsos constituídos de misterio e violencia latente. Mais logo, ela se torna hospitaleira co seu crepúsculo incendiado de cores indescriptíveis,
que nos conmove e enmudece por volta das 6 horas. A pesar da patente de capitán, Ruxendas proclámase sobre todo un artista, a deseñar con raro afinco o país en que vivíamos. Visto de perto, o seu traballo no papel soame idílico, estático, cercado de sombras delicadas, sen detalles anárquicos, a despertar en reflexión crítica. A miseria, distante dos trazos rexios, sen dúbida realiza unha mera socioloxía de salón que suscita amenos debates en torno dos seus deseños. Por estima a Ruxendas, a máis lle preguntei onde vira escravos con ar de estatuas e limpos como aqueles, encaixados todos nun cenario pródigo. Fágolle de leve observar que a riqueza espellada nos seus deseños tal vez estimulase a cobiza estranxeira. Ruxenda reaxe, é inocente a respeito, xúlgase ao servizo da historia brasileira. Seus rexistros no futuro aínda serían tidos como preciosos. Pédolle disculpas, embora convencido de que divulga sen querer un país que é palco ideal para grandes pillaxens. E aínda unha sociedade de índole ordeira, pasiva e de fácil subjugación. Tal vez Ruxendas teña razón. De que valería tamén convencelo? A moito estas pillaxes xa comenzaran. Non iría ela a aceleralas. Neste capítulo os brasileños e os portugueses non pasan de ser mediocres testa de ferro dos franceses e ingleses. Non é verdade que os bens máis preciosos desta nación seguen directamente para os ingleses. Saquean eles a América sen o uso mesmo da forza. Devagar aproxímanse dos portos tracendo a vista a bandeira branca e se infiltran pelos estratos poderosos a pretexto de difundir ideais libertarios e despertar aspiracións nacionalistas. Axen con finuras e man de ferro conxugadas. Cando atracan en terra firme, non se moven dali, senón con os poróns dos barcos levando como calado o ouro, o estaño e a prata da América, con a certeza de que voltarán enseguida, tan logo desembarquen a mercadoría na Inglaterra. 7 de xuño de 1800. Percebo que chegamos ao Brasil con irreparable retraso. Quen aquí non aportou xunto coas súas naus de Cabral dificilmente afectará na formación do país. O ideal sería retroaxir, ir ao nódulo da historia, onde os fíos narrativos desde o descubrimento entrelazáranse e embaralláranse para sempre. As cenas que se desenrolan á miña frente son impenetráveis. Non sei por onde seguir para alcanzar o amago do Brasil. Trato de reproducir sen resultado o espírito daqueles brasileiros que coa fa de libertad ao Brasil do Portugal inmolaran súas vidas. É-me grato saber que este país tamén posúe o seu panteón de heróis. Non se fez apenas con degradados, e que, subyacente, existe un país afeito ás ideas, mastigándoas no silencio da noite, á luz da vela, con temor de que as ideas sexan victimadas pela represión e a indiferencia. Vexo na xanela do cuarto unha natureza a explodir en rara floración. Ela trace e impón a vida. Por que resistir ao seu clamor? Por que acreditar que estarei cedendo ao desatino se desfruto dunha natureza tan pródiga? Por que non casar ao pé do millo, o capinso, os arbustos voluptuosos, o sexo, as cancións? Todo, en fin, como unha alma requintada e unha consciencia cívica. Eulalia exímese de defender o mercantilismo de Madruga. Tampouco o acusa frontalmente, apenas faz honras de dona da casa para os parceiros comerciais do marido, que aquí xurxen constantemente, cada vez máis prósperos. Cando instados de repente a falar de mudanzas, eles aceitan únicamente aquelas que acumulen o país con indispensáveis retoques e acenos de modernidade. Temos a pasividade dos nativos ao noso favor, o seu irremediável complexo de inferioridade diante do branco e o estranxeiro, dixe o visitante. A medida que os temas se adensan, Ruxendas e eu somos discretamente expulsos da sala. Xamais discuten negocios á nosa frente. Certamente nos toman por adversarios ou criaturas que non se definirían a tempo en relación ao diñeiro. Aínda que nos xulguen, quen sabe, sensibles á corrupción. Sob o manto apenas do moralismo mentiroso. E quen sabe, non teñen eles razón? 29 de xullo de 1800. Desconfío agora de Ruxendas, non traballa movido polo ideal artístico. O que o capitaneia é tamén a ambición desenfreada. Quer descrever o país só para vendelo a prezo vil. Ao fixalo no papel, con un talento que non se lle pode negar, conférelle de propósito unha serenidade e un acomodamento social que o Brasil está distante de ter.
destituindo súas figuras do senso do movemento e da acción. Non hai naqueles rostros trazos de tensión ou inconformidade. Ruxendas quere a forza apaciguar o Brasil, inculcarlle orgullo pola maneira como lidan cos escravos, ao seu ver exemplarmente ben tratados, como se non houbese pelouriños, capitáns do mato e bárbaros crimes. Con que ardor ele defende a cordialidade local que pasa por cima dos conflitos e dos contrastes sociais. É, porén, un mentiroso ou un cego. De verdade, prega ele a doutrina da cordialidade na certeza de lle vir a ser útil un día. Logo terá seguidores, innúmeros historiadores aonde lle endosar a tese. Mas non é a cordialidade unha camisa de forza que non deixa folga para os homens viren a facer unha revolución, sempre que motivados pela injusticia e a miseria? Non é a cordialidade un flagrante sinónimo de un espírito cordato, indolente, que abraza o xogo das conciliações indecorosas e aéticas? Na próxima semana vou levar Ruxendas ao mercado do Valongo. Veremos como ha de reagir, ou se limitará ele a pregar na cara a expresión típica do cristián ligeiramente ofendido, capaz de a tudo esquecer. 6 de agosto de 18. Á noite, camiño con gosto pelas rúas. Sigo o trazado irregular do Casario Baixo, onde, en xeral, instalouse o comercio, enquanto paso en revista as caras nas janelas despois do jantar. O tempo se arrastra con lentitude, para min e para os demais. Devagar nos vai impondo unha índola cativa, apática, cunha única vantaxen de amainar inquietações penosas. Unha muller me convida para a cama, pásame o prezo e as súas prácticas amorosas que me farán feliz. Sigo adiante, levado por unha volupia lerda e morna. A América vaime tomando devagar, róubame a última porción épica que almexei un día exhibir. Comezo a ser un personaxe sen historia e sen libro, sen un folleto ao menos que fale de min. Raramente aceito beber, resisto ao aguardente grazas á miña intolerancia á bebida, é mellor asín. E isto porque este país me deixa triste, pouco entendo dele. Quen son eses brasileiros que falan o portugués? Este século en que agora vivo nada me diz, apóntame tan soamente carencias dramáticas e unha cronoloxía que sucumbe á monotonía de cada día de unha semana sen grandeza. Todo me chega contaminado pelo sentimento de vivir o desterro. Onde encontro-me entón? Había que deixar este século ou esquecelo de vez. Almexo únicamente esconder de madrugada, Ruxendas, Eulalia, a natureza das miñas afliccións. 8 de setembro de 18. Íamos inquietos en dirección ao mercado do Valongo para a nosa primeira visita. O mercado non se encontraba agora na rúa direita, fora deslocado do centro da cidade, que xa non máis comportaba o espectáculo do tráfego de escravos. A torre da igrexa de São Francisco da Praíña, cunha cruz montada no cimo, seguíanos para onde nós voltásemos. Vestíramonos con apuro para que nos confundisen con sólidos compradores de escravos. Ruxendas parecía feliz. Unha vez máis iría fixar a súa realidade brasileira. Había na praza un torbeliño de voces e corpos. Finalmente vimos de cerca os escravos expostos, de pé, como estatuas arfantes. Habían chegado ao Brasil naqueles días, sen ter podido apreciar o litoral da nova terra a medida que a falo aproximárase do cais. Do Paraón, onde foran confinados por toda a travesía, apenas enxergaran a agua e nesgas de terra a través de festras minúsculas. Tomados todos de un invencível medo que lles viña por razón do desesperado cativerio,
Non lle sobraba naquela travesía atlántica un minuto libre para averiguaren o que lles pasaba de facto, ou sequer para descubriren que terra sería aquela que, de saída, privavos da liberdade, do solo africano, da vida tribal, onde cultivaran sempre seus mitos e tótems. Era sabido que o desembarque constituíase en espectáculo degradante, algúns escravos sendo arrastrados en prantos sob o chicote, en cuanto que outros, con o rostro vidrado, seco, sen lágrimas, depresa aprendían, por meio da escravidón recente, feita de miseria e ignominia, dos desfalques esenciais que pasarían a sofrer a cada minuto, pois onde quer que fosen por os pés, este lugar sombrío, cheo de látegos e gritos lancinantes, se convertiría en seu desolado lar. Chegaban ás pencas como moscas, con merda nos calcañares e nas bundas feridas, e fedían a ponto de afugentar as autoridades aduaneiras encarregadas de conferir a carga humana a partir da propia falva e dali encamiñala para os depósitos, non longe dali, onde se daba a separación dos negros por sexo e, consecuentemente, as despedidas das familias, cada cual para un destino, nunca máis voltándose a se ver, tan logo se efectivase a transacción, mas terán eles, de facto, presentido neste pungente momento que comezaba a morte espiritual da súa raza? Odete despediuse do seu homen con o ollar incendiado pela febre. Deu aínda tempo de rozar levemente a cabeza do fillo. A vida ficoulle debendo este abrazo. Non se lle viran lágrimas nos ollos, nin cando os brutais feitores esfregáranlle o corpo con sabón. Algúns escravos cubrindo as feridas con ungentos para escondelas. Un gesto xamais movido pola piedade, mais temendo a devoración da mercadoría. Odete someteuse mansamente, a medida que as fregaban, ían inoculando o veneno da nostalgia e da desesperanza. Só non lles lavaran a genitalia maltratada. Para isto indicaranlles a agua inmunda da tina para que librasen seus sexos malados, aquela floresta de pelos malcheirosos, de urina e de secrecións. Só após esta limpeza surxía Tomás Casaso, ruidoso, entre arrotos, por conta do desmesurado almozo. Pela mañá supríase de aguardente vindo de alambique particular, fornecida pelos enxeños locais, querendo agradalo. Sempre o vían bébado, por sinal, tal vez así desempeñase mellor o seu sórdido oficio. Na presenza dos escravos, ele demonstraba urxencia. Aqueles africanos pagáns deberían abdicar da crenza que habían arrastrado consigo en 5 minutos, de forma a entrar nos lares cristãos. Prohibíalles o porte no pescozo de amuletos, a menos que fose a cruz. Agora no Brasil, vendidos por brancos e pelos régulos africanos, cuantos deles da súa propia tribo que se deixaran levar pela cobiza, precisaban esquecer inmediatamente aqueles deuses que lles perseguían a imaginación. E aínda a práctica dos batuques, cujos sons pretendían propagarse pelas florestas no arremedo de unha extraña lingua. O Brasil necesitaba de brazos dóceis que murmurasen a Ave María, quer na lavoura, ao sol do mediodía, como tamén no pelouriño, cando abusasen. Odete encontrábase entre os negros da fila de frente, os primeiros na lista do leilón. Esguía, de porte altivo, era certamente unha mina aristocrata, máis elegante que cualquer un de nós. Súa orixen, a perderse no tempo, sobrepuxábanos. Cando chegamos á terra, nosas familias aínda comían carne crúa, en cuanto que a súa, na Costa do Marfín, refinábase na criación de deuses singulares. Cada un de nós ollou Odete por razóns diversas, persoais. A min atraeume seu traxeiro riso e harmonioso. Nunca vira antes un tan velo. Recentemente aprendéramos que a palabra bunda con que se designaba parte do corpo tiña orixen africana e apenas comezaba a lograr sustancia erótica na lingua portuguesa. O simples facto de se dicer bunda xa facendo salivar a boca salivar.
e tanto se entrosaban uso, forma e conteúdo que a palabra a galope viña gañando inusitado emprego. Alastrábase, célebre, pelas camas, rúas, zonas de meretricio, as ensalas. Invadido a Gamboa, espraiándose polo centro, as grandes xácaras, os confesionarios, ate os corredores do Parlamento. Nem mesmo o imperador poupando. O peito do Odete ali exposto era de fino recorte, ademais xeneroso. Ruxendas Madruga e eu, escravos, porén, do seu traseiro sentíamos en unísono o intemporal desexo de pasar a lingua por súas fendas, lascar con caricia a súa superficie, lambela toda. Desde que chegara ao río xa máis forniquei con unha negra. Non sei se Madruga e Ruxendas dicen o mesmo. Até hoxe priveime da intensidade de vir a coñecer unha raza que, transportada para o Brasil, perdeu un continente de carácter tan espeso quanto a África, e que certamente moito tería a me dar de presente. Diante de Odete, prestes a ser leiloada, medía a miña liberdade de amala. Se de fato podía amar unha escrava negra, senón estaría o corazón contra a miña vontade suxeito a aqueles criterios hierárquicos que previamente nos interditan o sentimento, impóndonos en contrapartida a nós brancos e dominadores apenas o desexo selvaxe, irresponsável e predatorio? A beleza de Odete fixéranos esquecer Eulalia. Ela non pareceu importar. Acaso percebeu a luxuria en nosos ollos ou certo volume nas calzas onde tiñamos guardadas en Italia? Se ela notou, disfarzou a ofensa. Con pasos firmes aproximouse de Odete, descuidada do feitor, responsável por aquela pesa. E sen hesitazón, xogoulle sobre os ombros a mantilla que tracía consigo, a despeito do calor. Con tal xesto de protección, prohibíanos o desexo sórdido e mesmo teso, que aviltaba a escrava e a propia Eulalia, en irrestrita solidariedade a outra. O xesto magnífico impresionou a todos, tiña o sentido do comando. Había de comprar a muller sen discusións, a prezo que fose. Odete demostraba comprender que a partir daquele instante debería a Eulalia cualquer vestigio de dignidade que lle sobrase. Ela viu as moedas que lle arremataran o corpo. Retraíuse agoniada, abaixando a cabeza enseguida. Eulalia segurou súa man, interpóndose entre Odete e o mundo, determinada a protexela da cupidez xeral. Como se lle garantise, ao ir para a súa casa, neste país onde Eulalia ignoraba por cuánto tempo debería ficar, a liberdade de nutrir a fe indicada por seu corazón. Tudo a lle cobrar resumíase en afecto e compañía. E tan cedo que pudese, pretendía concederlle a carta de alforría, un instrumento legal para emancipala. Embora depois diso, debese ficar con ela por algún tempo. Naquele momento histórico, na súa condición de negra, muller, africana, a liberdade sería un fardo, un don inútil. Para os negros representaba o mergullo na degradación absoluta. Odete axeitou a manta, a lle deslizar nos ombros. Con o simple gesto aceitou o celo e o trato de Eulalia. Establecíase entre elas un pacto. En cuanto algúns escravos desmayaban en torno, outros morrían, non resistindo aos maus tratos e ao banzo. Os mortos eran prontamente lanzados nas carrozas e levados para as balas comuns do cemiterio, perto dali, evitándose asín que os cadáveres infestasen o centro da cidade. En casa analisei Odete. Parecía íntimamente celebrar unha compra que, a final, a favorecía. Non dispuña, no entanto, de lingua común a nós, para exprimir o que lle pasaba. O son que lle saíse da boca sería fatalmente oriundo dunha lingua incomprensível para nós. E da lingua portuguesa, ela guardaba imprecações, sons degenerados, perversos, tudo falado e murmurado en medio a maus tratos. Eulalia indicoulle o tamborete en torno da mesa de cociña para sentarse. A propia Eulalia sentouse perto, ollando Odete que non se esquivou a mirada. Eulalia esforzábase en compreender os sentimentos que animarían aquela muller vinda de unha floresta até a clareira da civilización. Fez questão de esquentar a comida e comoveuse ao vela servir-se con os dedos. E apesar de Odete dispensar o garfo e a colher, ali postos á súa disposição, esta africana pareceu-nos unha soberba princesa. Mastigaba cautelosa, conferindo elegancia á propia fome.
en contacto agora e pela primeira vez con o sabor de unha comida recén encontrada no país que pasara a ser, desde o desembarque da Simón das Falúas, o seu país tamén. Claro que esta noção de igualmente pertencer ao Brasil só veio máis tarde, após lle abrandarem as ponxentes dores no corazón. Este país ficáballe moito de ver, até Odete conseguir esquecer as chagas que lle abriran no peito, causadora de penas que só en súa lingua africana teria ela podido exprimir con propiedade. «Posso chamá-la de Odete?» disse Eulalia, batizando-a con urxencia. Precisaba darlle un nome. Un nome é sinal de unha distinción, da singularidade indispensável ao convivio humano. E isto porque ignoro o seu nome africano, xustificouse Eulalia. De repente, démonos conta, inclusive Rogendas, que a estaba retratando, que non pasábamos de estranxeiros no Brasil, en igualdade, pois, de condições con Odete. Escravos, inclusive, de memorias deixadas atrás. Formábamos, en torno de Odete, ali na cociña, un contingente que vencera as tormentas e os abismos do Atlántico, con o propósito de chegar ao Brasil e formalo, de alterarlle o perfil, de enriquecelo con o sangue, a cultura e a debilidade inherentes a todos nós. Presentí vagamente que o ollar plangente de Odete, menos tensa agora pela presencia de Eulalia, revelaba de modo sutil o tipo de desempeño histórico que estaba reservado a nós quatro no proceso de evolução daquele país. O Brasil era todos nós, desgarrados e melancólicos. Seríamos, en conxunto, as falencias e as aspirações desta nação. 4 de outubro de 1800. Há ruas estreitas e vielas onde mal cabem um homem e uma carroça. Por onde se caminha, sente-se o cheiro das axilas e dos pubis calorentos. Esconderijos no corpo onde se alojan piollos, pulgas, restos de esperma e sumos brancos. É isto porque se fornica en exceso por estas bandas do sul. Pelo que escoitei falar, eles aqui metem pela frente e por trás, aínda que moitos se aflixen con tais preferencias, pois zelan intransigentes pelas instituições que proscrevem tais prevaricações. O fato é que todos dispõem de invulgar energia e apetite, aparecendo-lhes foder após a sesta ou em horas tidas como inconvenientes, com vantagens para os homens que, além das esposas, perseguem outras mulheres a granel, e incluindo negras intensas e roliças, um arsenal que supre a todas as fantasias. Havia esplêndidas bocetas a sorrir com a saliva escorrendo pelas fendas. Assim, pois, após a mesa farta, as elevadas postas de bacalhau, os exasperantes asados, aguardava-os a boa foda. Cultivo propio dos caballeiros, mesmo porque a escasa vida política e cultural induzía-os a fazer regurgitar a luxúria, com a circunstancia a seu favor do país progredir morosamente. A própria independência, por alguns almejada, proveu-se com limitados recursos, embora os livrasse do dever de travarem novas batalhas até obtê-la. Pois este fato, já havendo-se dado, dispunham agora de bandeira e hino identificáveis, e isto, por momento, lhe satisfazia. 13 de novembro de 1800. Nos jardins do passeio público, as confidências ganham certa transcendência. Formam de imediato círculos concêntricos que de pronto espalham-se pela cidade, evaporando-se às pressas. É um belo jardim, todo cercado de muros altos. O solene portal de entrada constitui-se de um gradil de ferro, de cujas entrelaçadas hastes emerge no topo um escudo com as armas reais. Gradil este sustentado por duas colunas de pedra, ambas lavradas por experientes canteiros portugueses, desses com habilidade para construir catedrais. E sobre o parapeito dos pilares apreciam-se charras de mármore e ainda o busto de Febo, que não se sabe bem o que está ali a fazer. A natureza esplêndida e minuciosa é um local perfeito para lições vivas de botânica, cada qual podendo ser exemplificada com plantas colhidas ali mesmo. Sinto enorme prazer em contemplá-las, mesmo sem lhes conhecer o nome. Contento-me com a sua perfeição. Os nomes não teriam acrescido um átimo às suas belezas. Serviriam, sim, para avivar-me a memória quando no futuro viesse a descrevê-las para um estranho. Durante a semana, paira no parque grave silêncio. As palavras que porventura me alcançam lentamente perdem o caráter estrangeiro, habitua-me a elas, uma algarabia sem dúvida emocionante. Quantos sentimentos não há de albergar? Com que gosto Eulalia e eu desfrutamos às quintas-feiras do seu terraço, justamente debruçado sobre o mar. Como aproveitamento de uma delícia, com tempo certo para extinguir-se. Disse, infelizmente, que breve aquela área irá transformar-se por decisões do alcalde numa grande calçada. E tudo isto no afã de modernizar a cidade. Deste modo, logo não haverão de sobrar os comoventes painéis de Leandro Joaquim, no interior de 2 pavilhões instalados na extremidade do jardim.
uns painéis, aliás, que reproduzem com fidelidade aspectos da vida da cidade. Não se esquecerá Leandro Joaquim nem mesmo das minas de ouro e diamante, longe do centro urbano, e ainda das plantações de cana e dos engenhos, a cuja economia estava assim intimamente atado. Às vezes, Madruga nos vem visitar no passeio público, das risadas ao nos surpreender aspirando à vegetação, e ainda a brisa marítima, com seu doce cheiro de peixe, algas e de barcos transviados, só sobrando. Os ruídos de Madruga quebram o encanto do local. Sua ansiedade política obriga-o a falar imediatamente do país, sem reparar nos cuidados dos nossos trajes. Escolhidos, por sinal, para este passeio, só lhe interessam as novas que lhe asseguram existir um país em franco progresso, ao caminho de imitar a Inglaterra. E não concordas comigo? Ele se aflige. Continuei a caminhar, seguido de Eulália, vindo ele atrás. Desencantado com meu silêncio, acertamos os passos. Esquecido Madruga do local onde estávamos. Sabíamos que era um jardim e que dali não queríamos sair. 12 de dezembro de 2018. Proclamam-se todos notários oradores. A oratória é uma praxe entre eles na Bahia. Por exemplo, desenvolve-se em cada esquina a habilidade de falar. Desde cedo dedicaram-se às lides parlamentares e aos encontros noturnos. Mas que retórica delirante é esta, que os obriga a falar sem interrupção e sempre numa diapação acima do normal? Nenhuma explicação é convincente. Muito tem a ver com o desabrido temperamento, que surge nestas horas. No pleito, porém, se aquietam, pouco reivindicam, o que é uma pena. 9 de janeiro de 2018. E o imperador, quando afinal poderá ser visto? Ninguém sabe dizer. Anda, ele é tão ocupado com seus afazeres. Jamais se cuida da reputação do sábio, uma sabedoria que atende à botânica. No entanto, no país desse sábio, procurei não achar nenhuma universidade, e nem se tem amplamente disseminado o ensino sob uma forma gratuita. Até hoje não imprimem seus próprios livros. O povo, porém, se conforma, convencidos que a vida é de fato a maior mestra. O que poderia fazer uma similar de Oxford ou de Hilbert pelo Brasil, que o Brasil, através da sua fornalha humana, não pudesse providenciar para si mesmo. 14 de março de 2018. Eulália quis sair, fizemos-lhe companhia até a Igreja do Carmo. Saltamos do Tiburi a uma distância razoável. Com o propósito de caminhar, ver as modas na porta, ficamos a aguardar que terminassem suas orações. Depois de algum tempo, ela saiu com Odete, agora adequadamente vestida. O rosto de Eulália abstraía-se firmemente da realidade que a ladeava. Toda ela alheia à história daquela cidade, a desfilar à sua frente sem merecer de sua parte uma consideração profunda. Sob o impacto da luz solar, após a penumbra do tabernáculo, ela recuou assustada, mas foram momentos rápidos, como se padece por um cotidiano rapaz capaz de misturar brancos, indígenas, negros, escravos e senhores, sem qualquer piedade, de cuja mistura saíam todos degradados. Notei ao olhar de censura a solidão daquela mulher. Aproximei-me cauteloso, aproveitando-me de uma distração de Madruga, entretido com outros afazeres. Quem sabe que não me teria ela algo a contar, e que eu vinha guardado. Ela agradeceu o meu interesse em salvá-la do excesso de luz dos ritos da cidade. Pouco tinha a acrescentar a tantas palavras que pronunciáramos em conjunto, já não sabendo mais quem seria o responsável por elas. Afinal, quem falava e quem ouvia? Parecia-lhe que as frases nervosas e soltas iguais. No prazo, de fato, não expressava sentimentos, e ainda por cima a realidade tinha feito daninho sobre sua alma. Sem dúvida, intimidava-a. As dimensões do que presenciasse em torno excendiam os limites de suas mãos ou do formato de seu coração. E aquele era um país especial. Tudo ali apregoado ultrapassava de muita a imaginação humana. Este país corre o risco de um dia descarrilhar sem que o façam mover-se de novo, disse ela, de modo esquivo, sua modéstia forçando-se de aventurar por sendas que lhe escapassem, e por me ver desalentado, esforçou-se em dar-me as boas-vindas. Não importa o que façamos, Venâncio, nossas almas estão previamente condenadas. Em seguida, deu as costas em direção ao Paço Imperial, sabendo que antemão que a seguiríamos. 17 de abril de 2018. Pouco faltou para a Baía de Guanabara ser chamada de Santa Lúcia, em homenagem a Fernão Magalhães, que aqui aportou pelos idos do século XVI. Justo no dia desta santa, 13 de dezembro, padroeira dos homens do mar, uma santa que atende ao mesmo tempo os maraújos e os aflitos com a vista. Afinal, a batizaram de Guanabara.
Uma ruptura de origem duvidosa, uma atitude prudente, porque não se podia misturar o nome da santa com bandoleiros, piratas e corruptos, que navegavam por suas águas e que retornam com frequência à cidade, onde são recebidos com aplausos quando os autóctones se prontificam a repartir com eles as suas possessões em troca de espelhos, miçangas e objetos reluzentes. 15 de maio de 1800. Introduciuse no país o hábito de legalizar a discordia sob o manto de alianzas provisorias. Con cuanto se odeien, traman matrimonios entre sí como forma de adiar desgrazas inconvenientes. Pelo que observo, o imperio é unha etapa política inevitável. Ansí como inevitável foi a expulsado de Pedro I, enviado de volta a Portugal contra a súa vontade, ficando en seu lugar o fillo pequeno. Pedro I tomou o barco con tristeza nos ollos e profunda economía verbal, privando o povo de repetir súas frases. E non, en tanto, o sufriu é de grande simpatía popular, e non só pela independencia, que proclamou aos marxes del Piranga nas lonxuras paulistas, mas tamén por respingar a cidade de bastardos, a ponto de ser ele incapaz de enumeralos. Sabíase apenas que popularizou o semen e contribuiu para a ascensión social de moitas familias locais. O vello Bonifacio non o perdía de vista, e só non o vixiando a noite, horas do emperador servirse das mulleres alleas. En compensación, Bonifacio formoulle o pensamento político. Para tanto misturando a doutrina portuguesa, forxada en Lisboa e Alemán, con as regras que xa vixían en Minas Xerais, de forma a que do entrelazamento de Lisboa e Minas, de carácter quase teolóxico, surxise un novo decálogo político que se opuña do nordeste, máis fanfarrao e obeso. Mas cando se cuestionaba sobre que líneas mestras ou doutrina este pensamento político fundamentábase, había en torno grave silencio. Ninguén ousando definir un pensamento oriundo de tal extraño connubio. Este silencio, porén, non representaba mera discreción, era, ao contrario, un requerimento do propio proxecto político, cuxa natureza meandrosa impedía que se esmiuzase a súa xénese. E igualmente dispensaba ilustracións teóricas rexistradas no papel. Facíase basicamente de señas, sinais ocultos, de marchas e contramarchas. Tudo en estreita alianza con o ardil e a mañá. A realidade política movéndose ao sopro dunha soa palabra ou ao piscar dos ollos. As referencias, que servían de base para cualquier reflexão, eran sempre insuficientes e imprecisas, mas non en tanto preciosas. Con elas tomábanse decisións vitais. Ainda así, para expresalas, recorrían as falas tangenciais. Desta forma, ensixándose a quen ouvise e a quen falase a xenerosa oportunidade de recuar de un paso, quen sabe, excesivamente progresista. Ninguna palabra, pois, tiña o destino de dicer o que afirmaba, e cada afirmativa deixaba entrever a existencia do verso e o anverso, un xogo que enfeitizaba as partes envolvidas, con 1000 regras sutís en curso, absorbidas únicamente por aqueles bafexados pola sensibilidade política. Dicíase na cidade que a vertente lisboeta, que no boxo aportaba certa rispidez verbal e temperamento sempre prestas a explodir, non soubense resistir o asedio mineiro, sendo así forzada a retirarse. O que determinou con os anos a queda de sucesivas cabezas. Quen sabe por iso non rolou a de Pedro I? Bonifacio nada esclareceu ao respeito. E Pedro I, enrodillado en andanzas nocturnas, nos tellados veciños, fechouse en copas. 19 de xullo de 1800... Os españois na América foron tidos como colonizadores máis cruéis que os portugueses. Os excesos portugueses se diluindo por ter en eles se metido como obstinada volupía pelas vaxinas e os anos autóctonos. Desta forma, democratizaron a cópula, a sensualidade e propiciaran aínda o aparecemento de novas misturas raciais. E así, habendo instaurado un imperio xentil con cuanto logrado pelos cerebros e os sexos mollados de terror. 18 de xullo de 1800... Ás veces, mastigábamos pitangas despois do pequeno almorzo.
unhas frutiñas lixeiramente amargas que me trababan o paladar. En cuanto Madruga ia recontando as moedas, tiña ele a burra a farta. De repente, ameaciei coa insatisfacción das clases populares diante do cuadro da miseria. Ele sorriu un complacente, confiante no curso da historia. Raramente esta historia descarrilaba feríndolle os intereses. E cando isto ocurría, prontamente retornaba aos trillos orixinais. Este pobo é pacífico, xamais nos cobrarán alén do que xa ten. Proveille o engano, non debía esquecer a rebelión ocurrida naquela mesma cidade de São Sebastián, no distante século XVII. O pobo, en revolta, sob asfixiantes presións económicas, chegando ao extremo de depor ao gobernador implacável oligarca. Se non estou equivocado, este gobernador chamábase Salvador Benevides. Era entrocado co célebre ramo dos Correia de Sá, unha familia de grande poderío, habituada a reter o que lle aprouvese e a facer porta dentro os bens e as ventaxas de que se xulgaba merecedora. O capitán Rubendas interesouse polo relato, mal podendo creer que aquela bela e intanxível cidade cedese a posturas revolucionarias capaces de derrubar un gobernador da colonia. Os brasileiros non son diferentes dos demais povos, Rubendas. Vosé se esquece que a política e a indignación nasceron no rabo do home, xunto coas feces. Forman un bloco único, un só pensamento. O motivo, na apariencia, fora torpe. O levante orixinándose da prohibición da venda e fabricación da aguardente na cidade e nos enxeños de todo o país. Só os negros foron excluídos deste decreto, os únicos autorizados a facer uso do viño da cachaza. E isto porque o alcohol destilado era fonte de enerxía e recomendado para os escravos. A prohibición reducía a expansión política da rexión, e na práctica, ao se obstruir a produción e a venta de viño, de mel, de aguardente e de cachaza, decretábase automáticamente a falencia dos enxeños e do Río de Xaneiro. A reacción veu violenta contra o cumprimento da lei. Logo formáronse grupos de resistencia con don Luís de Almeida Portugal, ilustre fidalgo á frente, e na esteira deste movimento popular o gobernador acabou demitido. Rugendas púxose a deseñar algúns alambiques, deles facendo xorrar en espiral un simulacro do precioso líquido, un deseño convencional a que faltaban a emoción sentida pelos conxuros que, após lograren expulsar o gobernador, asumiran o goberno ao longo de 6 meses. Grazas á cachaza, o Río de Xaneiro conseguiu autonomía administrativa no século XVII e puxo o pobo no goberno, in vino veritas. Era fácil prever o fin dunha sedición que impregnaba o pobo de exaltada euforia, ameazando a metrópole portuguesa. As forzas do reino reorganizáranse co inmediato avanzo das tropas portuguesas. Logo, dándose a retomada do poder, cando as autoridades fixeran os insurrectos expirar seus crimes no cadafalso e nos cárceres, estas punizóns non conseguiron apagar da memoria popular a lembranza de unha rexeitación que ousara ir contra o goberno represor, contrario aos intereses de unha colonia xa soñando con a emancipación. Madruga mostrábase desatento, tomou un suco de maracuyá feito na hora, voltouse en miña dirección. Admiro as revoluzóns. Elas teñen un conteúdo dramático e unha forza catártica. A revolución termina ocorrendo cando o corpo sofre de unha infección, de que debe de se librar. Fase entón unha sangría e o sangue escorre polos esgotos. Só que depois dos brados e dos signos entoados en prol da revolución son os mesmos homes que asumen o poder, apenas de cara nova. Logo se facen poderosos e toman as rédeas do poder, e o pobo, unha vez máis, mergulla no silencio histórico. Terminei aceitando o suco de maracuyá. Ele me pareceu quente e adocicado. 4 de agosto de 1800... En determinado momento temeuse que o Brasil non mantivese por máis tempo a súa unidade xeográfica e o mesmo padrón lingüístico. O propio Bernardo Pereira de Vasconcelos subiu á tribuna conclamando seus pares e a nacionalidade en crise. A menos que tomasen enérxicas providencias, as convulsións internas se diseminarían ameazando desagregar o Brasil. O rexente Feixóo, de batina sombría, presentía o perigo.
Do seu gabinete articulou algunhas saídas que preservasen o sistema sancionado pola Constitución. Entre outras medidas, criou a Guardia Nacional, unha corporación de soldados non profesionais que, embora con espírito de milicia, non disponía de irrestrito poder militar. Por conseguinte, destituída das prerrogativas reservadas aos exércitos tradicionais, non tendo sequer acceso definitivo ás armas, en cuanto ao recrutamento obedecía á simple solicitación cívica, sen perder este recruta o carácter civil, cidadán e eleitor. O despeito de o ato que deu criazón a esta milicia receber adeptos e igualmente críticas feroces, consta que a Guardia Nacional de facto restableceu a orde política, merecendo así a simpatía da multidão, sobre todo por abranguer en seu corpo a populación mestiza, negra e de orixen indíxena que por vía do uniforme ou do recrutamento ascendía na escala social. Por iso, gañando ela a substancia, aínda que sen o respaldo da lei, a lle embargar o crecemento nos estatus. Recentemente ceei con algúns oficiais da milicia. Apresentan en público posturas idénticas ás dos oficiais do exército, incluídos do espírito da farda e da corporación. E xa mencionan o poder con aquela neutralidade de quen despista a trama en que se sabe necesariamente inmerso. Trocan entre sí sorrisos alleos aos que non dispoen de igual prestixio, e embora se confesen pacifistas e meros integradores da unidade nacional, sospeito de seus apetites e do corazón humano, quen manda seus ollos brillaren, o peito estufado na voraxen de acomodar o uniforme no corpo como unha segunda pele? Orgúllanse do perigo porque pasou o país, con a súa hexemonía avalada, o propio idioma ameazado. Non se debía esquecer que ata 1823 as linguas indígenas exprimían sentimentos e necesidades fundamentais ao largo de todo o territorio nacional. O Brasil falaba tamén o tupi e outras linguas tribais, salvo na orla marítima, así dando a impresión de que o portugués aínda non fora suficientemente consolidado. Tal vez se posa afirmar que, grazas á Asamblea Constituinte de 1823, os lazos desatados da lingua formosa finalmente amarráranse. Esta lingua de vello luso que ora se escuta pelas rúas e as casas. Non é certo que a lingua anticipase as denuncias de unha realidade en constante evolución. 20 de setembro de 1800, nas rúas notase a influenza da educación lusitana. Capistrano, aliás, asinala que esta educación reducíase a expurgir a vivacidade e a espontaneidade da alma dos pupilos. Non sei se estou de acordo, pois cando deixan a escola eses pupilos transitan na naturalidade entre as saturnais e as procisóns, e homes feitos véstense de opa nos días santificados, e lá seguen a procisón portando cirios acesos enquanto acobertan as súas almas e os seus membros tesos sobre impotentes doseis. Observo que don Pedro II lles fez o ingrato favor de consagrar a sisudez, a reserva, a moderación como virtudes, así como a prudencia, que aquí resbala para a inercia e a mediocridade. Tudo confluindo para a administración pública, con isto expulsando as intelixencias instigantes e vivaces do goberno, perdéndose elas, pois, no ensino do portugués, do latín, do grego en educandario público, de preferencia no Colexio Pedro II, recentemente inaugurado. A verdade é que don Pedro II non deu probas do real aprezo pela cultura como se quer tanto apregoar. 5 de outubro de 1800 e tal. Eulalia vello á sala con un traxe branco, tracida por Odete, que lle seguía as instruccións. O calor inesperado daquela tarde nos sufocaba. Eulalia encamiñouse para a varanda, aconchegándose á sombra que as mangueiras proxectaban até o conxunto de cadeiras de palla. Só entón Eulalia me ollou, como se quixese falar. Percebilla a crispazón no rosto. Acaso algún segredo feríalle a alma? Recollí do chan algunhas follas caídas a esmo e as ofertei, á guisa de flores, sen unha palabra. Ela agradeceu. Eu, porén, non sabendo que sería o próximo paso. Querería ela que eu lle explicase. Eulalia interrompeu a leitura. Agora chega, dise a si mesma. Temía que as outras páxinas pudesen embarazala,
Pela rápida leitura, Venancio deliberara descuidarse da realidade práctica, en oposición a Madruga, que se fartaba con certos desmandos, simulando así ser feliz. Eulalia guardou o diario na gaveta. Non iría máis lelo. Non conseguira identificarse con o Brasil do século XIX, de que non tiña noticias. Tal vez o país fose exactamente como Venancio o presentara. Ele non tiña por que mentir. Apenas extrañaba que houbese eles ocupado con tal de nodo daquele século. Como se quixese se furtar dunha época e de un país que lle trouxeran tanto sofrimento. De certo, América era a súa paixón. Neste capítulo, Madruga e ele se irmanaban. Por iso Venancio a describía exhaustivamente no diario, e sempre con pinceladas variando segundo seu estado de espírito. Tiña ele ciencia de que América se lle escapaba en cuanto ía ao seu encalzo. Eulalia esbozou un sorriso. Menos mal que había un home como Venancio, que alimentaba a ilusón dunha América repleta de papagallos, tesouros, da algarabía das novas familias aquí se constituindo, na ansia desenfreada da colonización, de concretizar en soños e combinacións xenéticas liberais. Abriu a porta. Lá estaba Odete á espreita, sentado no degrau da escada, aguardando ser outra vez admitida no cuarto, do cual se sentiu provisoriamente expulsa. Eulalia chamoua docemente. Ela veio ao seu encontro, pisando o asoallo con certa arrogancia. Desta forma retomaba a posesión que lle subtraíran de maneira deshonrosa. Primeiro sentouse perto de Eulalia. Depois, porén, preferiu dar orde aos obxectos sobre a cómoda. Enseguida deixou o cuarto. Ao voltar, tracíalle unha bandexa con chá e biscoitos. Axía de modo a dar tempo a Eulalia de meditar sobre o que había feito na súa ausencia, e aínda sobre a necesidade ou non de revelarlle os motivos que determinaran a separación recente. Eulalia foi aos poucos se desguarnecendo. O chá facíalle ben ao estómago, tracíalle de volta un calor que había extrañamente perdido con a leitura. Deus sabe o que faz. Cando me escolleu para a súa filla, dise Eulalia, de repente. Indiferente ao ollar surpreso do Odete, incapaz de compreender o significado de tais palabras, Eulalia proseguiu. Se eu non fose tan acañada con as cousas da terra, tería corrido o perigo de practicar actos impropios, de comprometer a miña vida con as seduzóns pasaxeiras do mundo. Asín, Deus acertou cando me trouxe a tesobreira, só para ubrir as historias de meu pai. Foi ele o único contador de historias que me seduciu até hoxe. Odete arregalou os ollos, compreendendo de repente o que lle quería Eulalia transmitir, sen por iso trair Venancio. Tamén Odete sabía do diario en seu poder, e que non fora ata aquela data follado por Eulalia, a menos que o tivese lido naquela tarde. Entón, foi para este fin que a patroa quis ficar a sós. A mañá domingo, día do seu Venancio, vir almorzar aquí. É o único día en que ele ten unha familia, non é? Dise Odete. Ninguén ten familia diariamente, Odete. A mañán Venancio virá. Ele nunca deixou de vir á nosa casa, desde que cheguei ao Brasil, excepto aqueles domingos da época da Guerra Civil. Lémbrase. E me trará flores do campo, presas na súa man esquerda, para deixar a dereita libre para os cumprimentos. Ele é un home bon. Preocúpase en exceso con o mundo, esquecéndose dele mesmo. Sobre todo, preocúpase con o Brasil. E você? Odete preocúpase con o Brasil? Envergoñada, Odete non sabía onde pôr as mans. O que había no Brasil que merecese tantos cuidados ou unha resposta firme naquela hora. Acaso debería falar de Xetulio, de Xico Alves, como se fose de facto posible alguén falar do seu país, dele dicir coisas parecidas ao que se diz, por exemplo, a unha persoa de quen se gusta? Non sei, dona Eulalia. Acho que sí. Só que eu non sei moi ben como é o Brasil. É sempre difícil entender o país da xente. A señora non acha? Venâncio chegou ao Leblon de terno e gravata, pronto para um enterro. Absorto na sala, Madruga não se moveu. Tobias apressou-se em oferecer ao padrinho a poltrona vizinha, a de Madruga.
Só então, ainda em atitude prostrada, Madruga deu atenção àquela sombra viva, prestes a lhe fazer cobranças. Quase lhe disse que chegara finalmente a hora temida pelos dois, mas não ousou. Tobias trouxe-lhe o café. Venâncio retinha a xícara com ligeiro tremor. O afilhado comoveu-se com o pai e o padrinho, unidos em torno da iminente morte de Eulália. Ela sempre teve o dom de agregá-los em meio a acirradas disputas. Venâncio não tinha pressa. Viera com a intenção de instalar-se até o desenlace. Não perguntou, porém, por Eulália, ou fez menção de ir ao seu quarto, para encontrá-la contrita no leito, agarrada a um dos santos preferidos. Na penumbra da extremidade oposta da sala, Miguel estremecia às vezes, logo enrijecendo o corpo, tomado de vergonha. Breta hesitava entre ficar, fornecer-lhe café e afeto, ou manter respeitosa distância. Diante da agonia de Miguel, só poderiam expressar a dor pela perda de Eulália, após haver sido indicado desde a infância o filho favorito daquela espanhola, que lhe contava intermináveis histórias, enquanto supria-o com pastéis transparentes e frescos. O vento sudoeste, diretamente da Patagônia, chegava ao Leblon, fazendo estremecer as vidraças das janelas cerradas. Ainda não anoitecera. Onde está Odete? Venâncio sussurrou ao afilhado. Madruga prestou atenção. Conhecia muito bem o significado das palavras de Venâncio. Sua timidez, não lhe permitindo, mesmo na hora da morte, indagar de Eulália, era-lhe mais fácil saber de Odete, certamente em vigília à patroa. O recurso ingênuo comoveu Madruga. Também Venâncio, em breve, estaria a arquejar solitário em sua casa suburbana, sem ter a quem recorrer. Ninguém que lhe arrastasse ao leito uma sopa para afagar o estômago e a solidão. Em tudo porque, imerso no pecado da soberba, resistia ao pedido de Madruga em morar com eles no Leblon. Por isso, sendo capaz no futuro de mentir, caso estivesse doente. Ansioso por provar a Madruga que gozava de saúde, logo se pondo a andar pela casa com desenvoltura. De nada valendo a Madruga insistir. O teimoso de Venâncio afirmaria que sua palidez e coriza não passavam de uma gripe banal, contraída por conta do sereno, portanto curável com um chá de folhas de laranja. Incapaz, porém, de admitir o medo de morrer na solidão, como se fosse indiferente ao resto do mundo. Um homem encerrado na pequena caixa de madrepérola que lhe dera Eulália de presente. Madruga tinha desconfiança de que a chave de acesso a Venâncio achava-se em poder de Eulália, tão bem guardada que jamais alguém a encontrou para fazer dela uso. E agora, tantos anos depois, tudo fazia crer que essa mesma chave enferrujara-se, já não se podendo mais abrir com ela o coração empedernido de Venâncio. O afilhado fornecia-lhe informações. Odete encontrava-se ao lado de Eulália, como vinha há anos fazendo, sem se afastar dali senão para necessidades urgentes. Venâncio não parecia lhe dar atenção, como se soubesse de antemão onde encontrá-la. Havia apenas que subir as escadas e entrar no quarto, quando Odete o cumprimentaria formalmente. Há muito, Odete esquecera-se da aliança que se firmara entre eles, em seguida ao suicídio de Getúlio Vargas. Na própria manhã daquela morte, a casa em convulsão. Tobias e Venâncio refugiaram-se no quarto de Odete, assim que a viram em prantos. Logo se deram conta de que a tragédia os irmanava, ao menos naqueles dias. Aflitos ao ouvir as notícias da Rádio Nacional, expedidas a cada minuto praticamente, e enquanto Venâncio sentava-se cerimoniosamente na cama, Odete e Tobias, no chão, tinham os cotovelos apoiados igualmente no colchão. Odete parecia rezar, com as mãos entrelaçadas. As notícias do repórter Isso eram inquietantes. O pranto de Odete acentuava-se à medida que a voz inconfundível de Heron Domingues transcrevia seguidas vezes trechos da carta-testamento do presidente. Nunca haviam visto Odete tão desesperada, nem com a morte da irmã, debaixo do trem da Central do Brasil. Chegando mesmo a recusar o consolo de Eulália, que veio vê-la em visita rápida. Tobias estimulava-lhe ainda mais a revolta por meio de vivos protestos contra o imperialismo americano, que, inconformado com a promulgação da lei de remessa de lucros, atingira dessa forma a soberania nacional. Em tom monocórdio, Odete repetia o nome de Getúlio, acariciava lentamente a coxa de fustão azul, que lhe revestia a cama, como se estivesse diante do esquife. Aquele homem, morto agora, com um tiro no peito, dera-lhe sempre a ilusão de ter falado em seu nome, e, por isso mesmo, de subir aos palanques e reproduzir
diante dos microfones, as palavras que iam lhe tomando o coração de assalto, a ponto de chorar muitas vezes de emoção, agradecida por ter ele emitido sinais que só ela sabia interpretar. Nunca se esquecera de um verão em que se reuniam todos em São Lourenço, Eulália, ela e as crianças, a passearem pelo Parque das Águas com Madruga à frente em passadas largas. Quando viram o presidente aproximar-se em sua direção, saído das aleias enfeitadas de hortênsias azuis, o chapéu de palha enfiado na cabeça, com o charuto entre os dedos. Quase pôde tocá-lo, ver-lhe as cáries dos dentes. Getúlio gostava de ternos brancos, que lhe realçavam ainda mais a barriga. Pareceu-lhe um patrão que agradecia gentilmente o café bem coado. Por segundos, Getúlio miroulle o rostro, desexoso de gravar en seus ollos o propio carisma, para que Odette xamais o esquecese, contraindo así, a partir daquele instante, o compromiso de plantear a súa morte no futuro. E por cima, ofertoulle un sorriso que só vira igual en Eulalia, cando rezaba en frente a un altar recheado de santos. Odette recusou o lenço de Venancio. Prefería as lágrimas a enfealas e a furtador. O presidente merecíase un máis copioso pranto. Non fora sempre chamado pai dos pobres? E sendo ela pobre, miserable, non debía entón consideralo pai? Non chore máis, Odette. Vamos rezar un Ave María por el, dise Tobías para sorpresa de Venancio. Agora, de mãos dadas, os dois comenzarán a orar en voz alta pela alma de Getúlio. De soslaio, Tobías inspeccionaba a porta. Non quería ser sorprendido en oracións. Logo, el, un militante da UNE, en disputa con os compañeiros pelo micrófono, pelo espazo na tribuna, a debater en a cuesta política particularmente acerrada naqueles días. Un debate do cal saía derrotado, por lle faltaren sempre no auge da emoción as palabras necesarias. Nestes momentos, todo lle latexaba, súas maus tremían, abrigaba un vendaval no corazón. O micrófone parecíalle un inimigo que debía combater. Era simplemente incapaz de moderar a linguaxe, seguir un raciocinio que reflectise o estadio político en que se debía supostamente encontrarse. Sentíndose perdido, apelaba para o confronto físico, o palabra o de febril fértil. O que máis tarde lle acarretaba vergoña, sentíase lesado. Esas brisas aprofundaban nas sisións xa existentes, como consecuencia e creación doutros grupos que non permitían que se costurase entre eles unha idea común. Tobías percibiu que ian tratando de forma pueril sen levar en conta as súas interferencias. O seu Venancio, teño agora 2 espiños cravados no corazón. Cravados ben aquí. Odete apuntou ao peito, perto dun cordao cunha medalla de Nosa Señora de Fátima. O primeiro foi pola morte de Chico Alves, e agora a morte de Getúlio. Non sei quen prantear máis. Se polo presidente, o seu polo cantor das multitaos. A pesar de el ya ter morrido, lá na estrada hai 2 anos, até parece que foi hoxe. Pela primeira vez, Odette facía confidencias a Venancio, interrompidas pola voz de Herón Domínguez, a mesma a lle anunciar no pasado o accidente automobilístico de que Francisco Alves foi víctima. Unha voz que só trouxe desespero e choro para dentro do seu cuarto, enfeitado con santos, paisaxes españolas e unha bota de viño presente de González, antigo socio de Madruga. Cando Chico Alves cantaba "Quen parte ten os ollos rasos da auga", el se esqueceu de falar daqueles que fican. O que acontece con aquela xente, o seu Venancio. Non somos nós que ficamos a chorar. Só peso a Deus que me leve antes que dona Eulalia. Para o velorio do cantar, Tobías acompañou a Odette ata a asamblea, onde estaba o corpo exposto da visitación pública, con a Cinelandia e a Avenida do Río Branco tomadas pola multitude. Tornarase difícil subir as escaladas do predio, entrar na fila que ia avanzando polo interior do salón. Algúns admiradores exhibían diante do ataúde de Francisco Alves os seus propios violóns, tracidos de todos os recantos da cidade, como homenaxe do artista que cantara en nome do pobo. En xeral, discreta,
Odette choraba diante destas manifestacións. Tobías pasáballe o lenço de vez en cando para que le asabase o nariz. E no momento en que finalmente tiraran a caixó da asemblea, sen lle ser sido dado contemplar de perto o rostro do cantor, Odette sentiu o corpo tremer. Un incontido trémido percorría a multitude. O propio Chico, alí presente, vivo entre eles, teríase conmovido con un espectáculo. Sen se conter, ficou unhas do trazo de Tobías, que non reclamou, e devagar foran entón seguido a pé o cortexo, atrás do camiñao do corpo de bombeiros ata o cementerio de San João Bautista. Se no enterro de Chico Alves o pobo quase quebrou co cementerio, como será no enterro de Getulio? E quen vai asegurar este pobo? Eu non sei nao, se houve Venancio, mais teño para min que este home foi asasinado. Venancio pronunciou no futuro outras odetes determinadas a desmitificar o paraíso redentor das lágrimas, en trocasoes prácticas, de carácter político, voltadas contra o arbitrio da linguaxe encantatoria e inflamada dos políticos de linguaxe populista como Getulio, cantos deles nao pasando de mercenarios e asasinos. O propio Getulio, a despreito de redimirse no seu retorno ao poder após o exilio de São Borja, tiña en facer da historia o trono manchado de sangre. Decidira, sen dúbida, apoialo no seu segundo período de goberno, sen nutrir maiores ilusións. A verdade de Getulio, ou a verdade de quen goberna, dependía da agonía dos fracos. Por iso, eles non hesitaban á frente do poder en sacrificar os deberes e os inxenuos, cantas veces fosen necesarias. Mesmo porque a sustancia de tamaña ambición, por principio pleiteaba a ribalta, o cadalso, a gloria a precio que fose. Había, pois, que identificar en Getulio as súas zonas de luz e as outras sombrías, inoculadas por atos torpes e cruéis.